Wationi wakwa kana watinda nesa kumatwatiana wachumwa ikumbeni nitwasiokethia na inde twithire twikomana nthini wa mauvo na watondo ni kwathite ndiminu kila mauvo ni kana nitwasiokethia na aini makwa ontheni mavikie meva nthini wa studio kielelo kinene ni kutwaise kilungu cha ikumbi ya siasa kila chuka kila wachumwa itina wa mauvo na ni kukulia kwa ndai ando katete ukoma wesethia twatambanie mwe nginya muthia nondo twasia kana nthini wa ikumbi vaya kindu kivikia na kutethia kwa wikala nthini wa mitambo ya Mutongoi TV na Mutongoi FM nono kulikilungu kithiawa imwe kwa TV na kwa radio kwa musiaisia kethiwa wenza wa ilembeta ya ukamba na nukwenda kwatithia Mutongoi FM isilava ya nthini wa www.mutongoifm.co.ke ni website na nthini wa Facebook Mutongoi TV na Mutongoi FM na nthini wa ilaitwa frequency kana hithi misia ke 7 wiki tu ni yana himwe na 3 FM esuni Mutongo ye na hindi wingale kwa sia makweni yana katono ili FM wingale kwa sia kuya ukunda avoi ni yana imwe na ili katono kenda FM na hindi otondo na otapia ni kana kilungu kicha ikumbea siasa ki imwe kwa imwe ndeni wa mtandao wa Facebook Mutongoi TV Mutongoi FM na ndeni wa YouTube Mutongoi TV /FM official twatievo wesethia ni twatambania namba otumire mukuveni ile 3 kenda imwe 5 namba cia simu ningwithi wa ndimu somea otwende kwa nduma radio ende kwa nduma TV ni kwatire musiene na sandeni wa kio chaku namba cia simu sieva utwina kosa simu these wa TV kana radio ni kendo wesethia ni twegwa na kona simu kulia yukulio etewoni waku na inde omonde twinenia yulo wa ITINA wa kikuo cha BBI ni chao kikuatia. Kwa hiyo watete yamwe ITINA wa kikuo cha BBI methi mayasia BBI inaenzeo kwa kwanzia mwaka na elaingi ni kwesa kusiokethia ITINA wa sakwani angi maasya ayeyu BBI ni athikwa theni wa kavulika kula piu kana kaburi la sahau na ili ata imamu nini wa Musumbi Kenya kwanza measya kana alama na sukuma BBI matonge mwene nthi mbesa ile inatumiwe nthini wa BBI woni waku ni wiva yulo wake musiaisia na mondo angi maingi ma oteti ala methiwe maikiteka chumwani ki nito Erastus ketho kwanza mo yuna vingwa ikumbi tutambanie nginya muthia wa vika Facebook yitu ya Mutongoi TV na Mutongoi FM vikia na ku like thandu so like na we follow na we share live video lo kwethiavo na thini wa page ya kwa Erastus ketho kwanza mo Facebook like and share the page follow nikadwese thia ni twatiania na yu nina vingwa ikumbi tulikevo na atongo ya no kona vano atondo wona ni mavikio onthe na yu mwanya ni wone enda kumanenga mwanya pamukethia matavya kola matindi la muthenyani wa umundi nondo no ivinda ya uteti mera cia ivela nondo ni na ateti eleva magweti ivela na ungi ndera ciake vela ni Mutongo yende ndera ciake vela na yu na muthocha muno atongo ekatwambie vano mheshimiwa karibu muno ikumbeni mwanya ni wako nthini wa kamera eno tumuse musiaiza na mwithukise muno ni asia alama tambiseninye Dr. Victor Kiokomunyaka member of parliament Machakos Town Constituency kwa zitwa siasa mambita mubango ni ndaza mwana uyu namba mukethia on the mama Machakos Town Constituency na mama Machakos County na Makueni na Kitui na kamba on the alame katika diaspora nina mukethia muno na nditongia ngai mubiano ndo wa muthena wa muthe na nditongia Mutongoi TV pamoja na FM mubia muno ndo wa Twitter ikenda tunene nthi. Asante muno Erastus. Karibu muno mheshimiwa Muvango. Yes. Wanana karibu muno. Mubia Erastus. Nienda uzamana nikethie musiaisia mwithukisia wa Mutongoi na Ikumbi. Chuma gethelu ndinai baguve na nikwatia kunayo nene ndi museo na nitunga mubia kwa ngai nundu nikwatie mwanonge wa kusioka Ikumbeni na rondo twazia rondo Ikumbeni ne bethwa hao kindu yuni twailo likabo ninye wenu Fred Mbatha FM ola mutaalamu wa maundu moteti na Utongoi waku yene gutabia ona kwembua kana kwizua ya siasa twazi asiaisia edukisia pe munana yo mo akwa umie London na itwa kwa manomo nthi uthaithini wita wa mulwa anatwa London na wekala oku na ambia ona London aiwe ni mwithukisia na musiaisia wekumbe asante na newe muthe muno na mantha batengwe Ikumbeni gete mukamba nesa
na yuli na thoja mukamba wonde bala wikenya na nza tulike pombene withie nitakwa toke na itongelo mathitwe pamo yes kaya tweke na satu yambia ona tuende asante ndio matavyo kada muonde wa tinda na musumbi mheshimiwa na kwa masito ni ta Daniel Kitonga manzo mbunge wa Kuema Kueni mheshimiwa Munyaka ndio munyanya wa kwa miaka mingi mno ndio na kembunge miaka mingi na ona ndana likambunge twathukuma na kena ndiasia ni mubya muno kwa mushaisia na mwithukisia ninatindile kudugota wa betwane mutito wa ndei na buke bwesi Makueni andumeta wa amamboine na nikundu kwenda tani muno na ndumeta kundu kwasa muno kundu ko mutatwito babendene na mekeda biti muno kwa mendo anabomba no wa andu mamo ikamengo atani muno na ona ningala kanyunzio kwando ingia ndo ukethia ni masio kabala masomea magaima ke kondo makasomea siana mama thukuma muingo ange Qatar ange mema biashara ku ange mema Mombasa monthe andu asunya nda wacha ni tani muno kuthokwe nimo ku mbetwane metawa amamboini na naumaku rastas nukie kanisane wa pipeline ya IC na yini sana hivyo muno ya FM ainwe udumia kanisa ku na niwe unuthoka cia musumbi na musumbi akona we amusoni kutwa ithela buno wese kithaka kiu palaba kanisa ni cha pipeline na kithaka cha twasi cha value ya million manele na kithaka kiu andu ma pipeline magudwa ni musumbi uro Kenyatta ni metikile chane ngwa kanisa na skulu ye bau ye ketaneza muno kwa skulu yesu you this quarter mana ni joba na agete kanisa ye bati okibanda lakini yu musumbi uro Kenyatta ne wa mananga milioni 10 cia kwambisha kwa kanisa pau pipeline na nenge se yu onoroni usame mbesa hizo ni FM ni ndo na school yesu ya nengwa mbesa Professor Mangoe ba minister wa education Matiang'i ba wani president ni wonuka kusia yesi na nondo kisio chucho ndeke KIKW'U ni ba kwinzwa ndobo ibau na ganda wethe andu makisio juni manengwa KIKW'U kusila kanisani nasule mwathi mwana tono munde na nethe amesame wa ainola tindo ana keba na yegite suti ngenze yango kwino nzio ninaona we no tano muno ndo agwetha mukobania na FM na la FM kuna nethe ani muthukumi wawe ya wangai na ane muno cio na mwana wa thimo wake uma una we wake umeta Biblia iyo tumeona toine na hayete Biblia ayigwa musomona ayikulinganisha na siasa cia nthi yetu ya Kenya ni muvya muno bwana FM no ndopeka itoka nini ngwenda withe na lungalia hii ndio twambeke lungu naka yini kana withe asia isia mairu na education ne makwata ubo usunesa yuba lai kanisa thi isu ne sehemu ya kanisa ye wetu ne kanisa sehemu ilokuwa mzumbe yiweta ya pipeline ni sehemu yenza waputi yu pipeline ina getha yake bakube na bawe kanisa thi nebo mzumbe wa sionende na pipeline na magete kila kunenga ne kwanza kitona kwa ona secondary school eka yuki uko na bau ni kwanza la primary bau primary no ende bau lakini with the sia enda junior secondary na secondary you ila ya go complete sina yupa kuena we pa iban bangi secondary school ine bo yuki wanza kenza wa bauti ko yuki uko na no cha ikanisa ze uko na ona school zo no ya ikanisa ze uko na yuki ndicho ngi muzumbi okuweta kenza wa bauti ate no tanu muno ndwa ukwasia kwethwa mwana no na muzumbi wene mukwata wa maundu mazio nundu kwethwa azio kiwanza ketho kibo na nizo gitumi mweno muthengania no sumbi ona maundu ma maendeleo ni metho andeni wa kizo chenye ende mo bya kwetha mwali da mwena mwali da mo sumbi ni sana nina na muthoche neze ni na mando na bona mheshimiwa mubango ithe twathaire la masako na murata itaira kwe wako sio there's Erastus by the way na kane join mheshimiwa Manzo na pamoja na no ndo akuwa mo no ndo president kila wiki ndo tunatoa watu isani wenike ukolea William Samuel Ruto aitwa mbesa makanisani yitu egwa mo ndo ne wana ni sekana usio nayo oneni lakini ugwa wake ngone niweze
kwaka ikanisa witha waka usumbe ni wako tune na ende ni kwate mondo kumaendele nesa na ende muzesia tuambia tatute kwambia tuambia tatumina na ende ni kwate une sawa yitu nene ya mondo otodo no kuona ndene wakiwa cha kutukola ni itina wa BBI hethi hata nondo kwe none ni magangi mayasi aye BBI nono ikweso sio ketina wasa kwani monene ndio hata kuola ni kiwini kikitonya iki kada tu na lawyer va ida roteleza kimeo BBI kiatuika nego sio kaye baadhi hata na kuta woni wa kuta mwene ndi wiona hata yulo alivotinwa BBI tina wa kumwandele via supreme ni majaji muonza wiona hata nina akwie ende utika kana netonyo thayo kaitwa tumani wako otondo kuona namba cia simu sivo ukione kwaku ngwenda ndio somea mundu wa radio nikaenda tuambie kana ambia na mheshimiwa Manzo tuo huko wa BBI BBI tuimezia nesa tuambia kana mundu wangi wonde na tuizia mianya ile na sio wa bwana zo wa mwanya wa prime minister na nini make o mianya mbinge na sio wabo nandini wa mundu atu nene ya mauteti atongwe ni moka abo moizaithia ni makwata na twazia siasa ni interest na yuma kwata nitu UBBI kekane na beta bana sio bisho mianya utika bena mwana no alike vuo ongeno alike vuo ongeno alike ba mheshimiwa Manzo ndiambia na uiona BBI ino tenesa kwithia kumwikia muno murengo ne wenyu maisha menyu methe we sawa kwana na nondo me bangwe na ile yolo mianere na ibo usaidhia hata kwangelekanyo mudavadi vinda ila mwa ina ke kampuni emwe na kina wetangola kilo muno wako hata mwana weona ethiwe kana inesa kwithia ye ya une komuno kwenyu ndakhelelo chakusovya BBI cha kunenga ndo myana kiu cha nundu katiba ka Kenya ni kindu kipata muno undu majaji manaise na katiba ni kandu wonde tika mundu na nomba katiba kakaseuwa kwa kielelo cha mwene nthi kama mundu mwene na kielelo kila President Uhuru Kenyatta waina cho na Raila Odinga cha kukwatania ende withe ndene na muuro itina mosakwani ende kiendea uchabe ndukana siasa serikali ndakwa ziandola masovisie BBI alama ya mheshimiwa Ross Museo na Leshomo ni mwambunge alato atumite ba mheshimiwa Leshomo ndapa ya dwainge ngweta Orelen K professor na andu Messi ubo ameona mase ubya yethangu ila ya andikiwe ibinda imwe akenya makesa kwenda kubindwa katiba baupena pena obo mato no kusisya ukethia na kindu kimwe kindo na power kwa na lakini natumia BBI kwa nundu ndinati ya mitalatala ya katiba ya kubindwa katiba ila ni kutwaa kwa mwene nthi kana ila itawa public participation ni mana siokie mana atwa kana musumbe ekibilani ndasikata wa kwa wenda ni wasikata musumbe ekibilani na ti Uhuru Kenyatta na sumbe alama koka wenda ayu wa mwanangia masama kwenda ithukuma akenya na kingi kina wetu ne kana maine ati mayathi kwa mwene nthi ula ni kindu ene nthi makudilie muno na ene nthi mathatu ni kindu kitene nundu ke atwa wako onela ila na sebu ya tu ka bill whether ya sebu kwanza itailete na madharau maingi muno kwezila bala mheshimiwa Junet Mohamed na ndwange kwethia kindu tacho aya na ke president mwene balona alikile makosa ni balona ya banda da promote yana Raila Odinga ta musumbe wande ni balawa mwene ni wa gazeti ye andu alama ambisi BBI kwa hiyo ailete ka kindu chuki kauma kula kwe mwene nde kikauma ni kuuma sako kikauma ni makueni kikauma ni kitwi kikauma ni Nyanza ukaja ni kindu chumanite na mwene nde lakini kinauma ni na serikali na chauma na usumbe na wewe hapa unicha asia makinya na kondo wao kindu cha minao pita meo na mono we olonge manosie kutwe ilio sia mbunge usini we wa IBC na ndio ndo ose obia ilio sia mbunge nzao utakonetwa ni IBC ni joitwa Independent Electoral Boundaries Commission kwa umebaka yonde nombaka yisile kwa Chebukati na hizo ketwa kwa mwene nthi na kenda mwene nthi akazie tienda makuwe constituency itilanie na tienda county zao ya Muhingi North mwene nthi aka yukitaendete
ni chabitoka na amea na kindu chonde jamina obitoka na amea kindu achakwa. Okay, chabitoka na amea okithia achakwa mheshimiwa manzo kwe mama kwa sekana ngona ngane ngelekanyo ya mheshimiwa Vinya Ndeti kana itina osa kwani BBI na nzeo na ekasi okay ingi na ekabiri pena any chances cha BBI kwezo sio kaingi na ketha ikasi okani betarere iva kana nzia iva ila ile kwatia nikenda BBI no sio enda mheshimiwa Ruto akazumbika pate mutho nomwe katika bidao sumbe wake kenduketo wa BBI ukakiwa na enda mheshimiwa Raila Odinga akasumbika amyambisya nombaka ati yemetalatala undu yaelete na aya makwati ya metalatala ingi kikatungwa ingi kotini na kikaa kwou usumbi lo kwendwa kwa ona yambiwa yaelete yambiwa kwa kielelo cha kutethia mwene nthi na nthi ya Kenya ndingwa thina wa utongoi mundu ni utongocia Kenya ukethia andu onthe ni yani na chuno cho kibata yuthi na witu unandikila unu tongoetie na ndutie yani na ndola matuye mate yani no mumesi okay kwa una moyo menengwe mwanya na mono tikwenda me anisie meke enenthi undu momenda yame kwa miaka siyonde. Okay, asante mheshimiwa. Mheshimiwa Munyaka ndiko kwa kuyulo ai kulo isi ya BBI na ikulia kwa kivalukanio nuko na kuvaluka kwa BBI takwithikwa kwa motelesya munonyeta murengo wa Kenya kwanza nondo wateto sisi ya murengo wa Kenya kwanza withito weliana muno na BBI na niwitha munaliana nayo nondo kwangelekane na vita ame murengo ni unonge maikwata na wese ya mena bina mahimuzinda no ni motelesye BBI no yabikia na kubaruka ni asia nditotha gweta kathani tutethisi as such lakini kubaluka kwa BBI ni kutethisi Kenya on the at large nondo BBI moyo ye burden nene muno katika mwananchi nondo proposal ila yokete na BBI ni kuongela ila na kuongela positions na power kwa tongo ya nini nondo walilia creation ya prime minister na two deputies na kuongela ministers wese dia seuma katika parliament na kuongela creation ya other constituencies this is a sehemu hiyo mwingi muno kwa mwenende otondo wese kana Kenya sinisiende na kuomia muno at this time ni wese tunaomia muno binda ya covid ila biashara mingi na bingiwe na andaingi maasya mawea na wese dia kuina mbesa kwa in a very long time kwitha na program kana project itona kwenda na kuangalela wito kwa mwenende otherwise nienda kuweta kana ithia ni twamilile from day one nodo ni kuweta kana nyeni na somie BBI na nona kana ni nokola ni mubithe muno wa ku create positions ya aya nene anini na weza ya baikindo kisio ya mwananchi ke katika BBI nije wonie nyeni na vote no actually they know elembe to kamba ni MP wako ni no wega ina kunie no nondo nyeni na lile ne there ona kwe pressure ona kwe intimidation ni hata mwene ndi na ngai ni wana ile ndiki ya ndiko na kuilezo nondo ninese kopeti ya BBI kwa ikumesia mwene ndi na nzia yeye olo monopio na generally ni ndo na kueta kana by extension mulengo wa Kenya kwanza kana UDA kana coalition atonga wene William Samuel Ruto na ingenie samo nondo nemesikia kana nemo mana mepenga kumatene nondo ni mana dila kana BBI no ndena faida kwa mwene ndena faida kwa tongo ineoka ko uwa saidia kupenga kwa yo ene nimesia kwetikala na makoti allow nondo wese high court pamoja na court of appeal na supreme court disitikala ni na William Samuel Ruto kumini kana no kwatie credit out of it okay ni movia mwezi bawe stars people na anakwata weta mundu nundu wenda high court anda tuma mawakili court ndala maendie court nando ni activists yugo enda kwatie credit ke kana wa maibe court ama kana wa mwene wa andikie mawakili kana wa mwene ta mundu kana wona kiye kwani iwe there you lakini kwani ile nekiwe na Kenya ma kawaida akitie wa kusupport ondo mundu tonaza kiungo na kiende nikisio kuba yuba baike ni bana onabaki obo ndale toza credit yombe andu alama na kunie uyosu ni maile taigwa me atungie mubea na Kenya activists na nadu civil society okay lakini mwezi wa manzo niweze kana kumilela
beginning Ruto ni wasomie document ino na yethia yino kola na point out kuunza ona katika Bomas no wakila kanena yulua sindula ndogo katika BBI kou ni kwatia mundu wa Kenya utawezekana Ruto nona amepinga all the time nusu ya ndo monde ama katika alama kamiti Mheshimiwa Ruto aumisie nusu ya andu ni wananganie mathi kwa kamiti ya mbe ya BBI na task force nagenda makase ubi lakini kindu kila cha sobitu ni task force pio jabigie bandu chabenduka ulikana te Bomas of Kenya ila taendete ulonjo na kwa Mheshimiwa Ruto ayo na bauni bawe the kilata ete wayu tikilato ekita tikilache ewa ni ipeno benduko okay ekane ndibalawe bwana FM no idhi to yati yange weno ya BBI kumela ya mbie vinda handshake toka task force Siasa watu adhi Bomas chao peda na sinu mbinge yulo wa BBI yani viki yani kimwendele na indi yamone makwase no ezo zyo kange mayazi aje ezo zyo ka itwenene tuse mondo maki utaalamu tondo ni kunisha Mheshimiwa Munyaka nukona ve murengo omwe wendi we watetheka yulo wa BBI no kuvaluka na murengo ongi na wethi wa wewa ukono wewa wakoneka muno ni kuvaluka kwa BBI asante Rastas BBI nini miati ya nithi tokyo nondo yendete kwa mbele nena wambisie undu nena wendete Bomas of Kenya undu kuendetwa kotini na mubaka ono twilo na nenganiwe chumake na yuno zio kama kana utuyuzu nenganiwe utethete kila mundu no tezete kila mundu milengo zile Azimio oka na Azimio yetu Azimio oka na Kenya kwanza Azimio na Kenya kwanza Azimio oka na Kenya kwanza on then atezeku ata on then atezeku nendo kutabiu ata undu ambe ondu muteti weka niwe Mheshimiwa Ruto wekie ila wewe kikundi kita walinda katiba movement jaze kana tuikwenda katiba ka Kenya kayanangwa na yu kayanangwa ni andwala maetete ubendu kuni Muzumbi na Raila Odinga yu ethobe andu me obu andu asu azia nyina kwanga makwata goko wethia ni nongela maxi na maendeya na wethia BBI ni endete yaitie kile binda ya Asia ni wiwa aikunanganya moko ukethia ni wa Asia ni batengwe ni ndikwiwa moyo yu unduzu no nengie ati ma Kenya kwanza obinanga mewe batengwe kiki kwetu ni mutongo witu na kikwetu ni kikwetu ni twazi kikwetu ni mutongo witu ithie nunu no leanite nacho na nikile ilwe peona ni kana andu ame yu mutongo yitu aendene sa na andu ame ngale kwa yengi ni mabalukile ne binda yukire ni matono kubaluka yu azizia me yu ate imone mekuona ibinda yukite ngale kwa yengi ni tona kubaluka kuni kumanenga ile nasukuma BBI ile nasukumanga BBI ukethia yunga lekwa ya Kenya kwanza nimekuona edha munini edha Muzumbi na tinga ni mana kwata nite mazenda katiba kapinduka na ikabalukile ni matono baluka ibinda yugete kuti keke angapiti no mabaluka lakini Kenya kwanza thina pe kuli ti Mheshimiwa Manzo ile amwambie ya kuwaibela na ni kwatite yumaluka ni yote ila kumaluka na umuntu anena aba yu ni utabia onamo yute iliu Kenya kwanza pesi ndu ile si umezumbwa muno na bege ndu kama kiuzumbwa kalangaleko kikwetwa deputy president yu Kenya kwanza thina Kimani na thina Mundavadi lawa ni waendie ba uko ni utabia Mundavadi aili on the etele maje Kimani ameate yo okay andu mako maimbi yitha baikero na newa nyenezi oka muzi na njuka na njumanga ba na joki imani jete leo atwike ni Mundavadi ticho na joki majaze ko bege no muna nanga njita ambene yuko nonu moyi kuona tate andu ithete yazi okanga detina
yune utapia undusu no mabengeza na webengeza no bengezere Kenya Kwanza yuke ikuya kana kethiwa BBI na betukie neto na kwethe matetheje indi measia kidogo watukesha murengo wake wa Kenya Kwanza mno UDA measia pata woti vela nebo ngwetete ni utabise banesa mundu la werasitasi na mwithukizia na musiaisia pai andu mamanda utongwe mate kumanda ivela na ningwenda tisioke kulio ne iwe kulite mheshimiwa maanzo nesa ya ipela ila sia wetetwe sita naibo itatu nundu kibili ibilatu na siuni cha Muzumbi na munini wake na paka twikati neba ile kwangdo ibele ingi itatu cha prime minister na ni makeli ni utabia nesa yu onela elape kweza ekala andu ndemesilie nesa mayiga thama yenda ongela ibele ita magetha maenda kuongela Mwanza nundu thina wa Kenya ni munenange ani utabia ba thina wa Kenya ni munenange ata thina wa Kenya ni munenange nundu peke indukita wa representation yote na Kenya ni utabia ate otezo invingi tekekala ate ikulia yote na mundu witu ba aya tijoga ba kwa Azimio yes ito amina na Kenya Kwanza na Kenya Kwanza yo Azimio matethekie muno Azimio matethekie muno azinduina nikira noma na muno we na tongwe aingia alama na amesukumia tipo ngwenda ukuonia matethekie muno azinduina kindu chambe Kenya Kwanza ni kuboa Azimio muno mayaze kan yu point izu ukwiwa ya kuzeo bibela sia kwitethia yugwa nundu BBI ndipo kauzua kana inywe BBI yenu ne akuzeo bibela yu kauzu ni wambie kwiwote yu pai undu metho mabuwa mathewa ketha ni betie yu unduzu ukawena bina mwingange muno magewe tiya mwi andu amamanda BBI ne kana mazeo bibela na maikwatie BBI yo na maizeo bibela itano yu undu ambe ni mambie kwa thukia kauzu undu wa keli Azimio peke ndo matabiwe cha bata muno kiba hapo indine ambe unaena no twi ambe weekend ukeneta wa basic structure na nienda ukutebia neza kana katika basic structure pezi nuzine thirwe katika high court na court of appeal ukethia notasi kuona nyai katiba ka Kenya muno tita kabinduika lakini nienda ukutebia yu ni manengi wenzi amewati etha mukendo pindu wakatiba formula ni na yathe wethe ani yathe we isileipa no muendete yune manengi wenzi amata nayo nayo ko unenda ukutabia neza one plus ko yani isune plus kabisa ko yunju malgono tukwenda bigiza BBI BBI pata wayo ndoi wa UDA na ndoi wa Kenya Kwanza pata wayo ula wambe muno waiwa Muzumbi na alama ya Azimio Muzumbi na Raila Odinga napata wo wambe onanuta na kwetha andosmenda manda topic ya ukwatiania kumebinda theu mubaka yutwe na ikulo no themwe laisi mone makwatiania ite kuma ngire na 18 mubaka yuti no zungio we chenine nesa ni makwatianite ko upata ula BBI ya seubia nundu wo linda katiba ya ketio likila na Kenya Kwanza nayo ya likila yu alama zobite katiba ni ayo menda makwate kindu cha omeka la mainena na ni utabia neza andwasu ni makwati ni meani zikala manenda kindu cha omeka ya manenete myake zuyo onde mubaka yute na nongwezo kutabia ethani menda utetheka maile kwigata lakini kwebinda etwambo kikoba kwati ya unaende niona mheshimiwa Maanzo iteka mheshimiwa Munyaka naona yokile goko na mbogole kulo next mheshimiwa Munyaka uyasiata niasia no sione respond kila mutongo yiso anena na ndiwe takana kekane molilike ne bala isia BBI sianze ibinda ya adishek na tumia yale makoma ne yebandu mele meoka that is all Kenyatta hapa na Raila Odinga na maumala na meta na handshake na after that wama sobisia task force yesu ya BBI na walilia no kwa na nesa kana court sio ndesi tatu nesi amoye kana president I involved katika initiation ya kusogea BBI na website ya neme kwa sia wetukesia
majaji ingi mana iche ndo tona kwetha we president na wanzi process ya ko correct katiba na nu mweso ba ya mweso ni ukekata ukasaini sahihi ila ya mweso no ndo na kwetha na kek na wime yawa oruwe mwene ko ila iko na nyakata beginning ya BBI ya ina vested interest kana ya ina kendo kitaumeletwe kwa enende ide na agenda ukazaidi ne peke no mekalile ndi masukana masia BBI no twalo sukuma nayo kuma 2018 2022 tutumete tool yaku bwana Raila Odinga ikanda welika kibela ne 2022 laisi no the agenda imaya ko facilitate zaidi ya wabi 2022 neza ko KIKW'U mwenzangu waweta ya kana yuni maile neza of course imamini okata na maile neza katika azimio lakini purpose ya BBI ya onanga ibela ndo ya makwata nete either 500 wezaidi ya ne mashia ibela neza already sune kuye kwa wanu wakunika kiuni cheche kila lokenene kena maane Raila oza kibela deputy then a prime minister na either na two deputies we say they no anya and atano ma big tribes ikenda we say they more cost ndaneza na nondo ne ba melile you say they katika ando ameimwe atano anene pe amwe mekwasia arrangement inezo ko niona kusinda kwake kwela hizi muno inondo mubango la mabange tamena president Uhuru Kenyatta already scattered na sasa particular mheshimiwa Manzo wa ya kana process ya wrong na ivye wananduma Kenya kwanza na UDA nitwezineza kana painde etana mwao kana mwana wa obendwa katiba kaka ito matwaleza obendwa lakini twate channel kila cha huo ziela ya huo lakini wesa ya mono ni agenda ya mwananchi ti agenda ya ivye atongwe wesa ne kaivendwa kapendwa for purpose ya mwenende. Asante na ide mheshimiwa Manzo twenene yolwa pata wa mwenende ndini wa BBI bena kindu kinio fauki inaonekana cha kutethia mwenende that 5% ya kuthea waithio ndini wa devolution wesa ithia kila ward ni yakwa hata 5% ya mbese ila sia siku ithio na ide tuoka kwa that 5% mheshimiwa Manzo kethwa yumbe maitu na mwivamwe na mheshimiwa Munyaka mwivata muno na mwenende kindu kwa ngerekanyo kicha 35% kina wetekana na cha kutethia mwenende nikimutambisha bambunge okesa ithia ni mwabetu kijia na mwenende ndokata ni wabikwa ni 35% instead of kumeke andeni wa BBI tuambie uthi maundu ange maingi mbesa cia mwenende mbingi itumeke twina yumbe ndeni wa mbunge nene kana sekana kindu cha 35% cha kitete kule kuelekeka kana cha tumikie kisiasa kiogo katika katiba nundu katiba kaitie minimum 15 kwa uno wambatie ona nasi kana mbesa yira sienda accounts t 15% sindo ona nisiafikia 30 na no ujuge keke no cha ukengene ndi KIKW'U na yo siasa na ndiye kana ona CDF ye 2.5% na ndibi tukayabu ikitu katibane ikuna awe ya mwingi muno pyo kwe 15% yesu inenganetwe kuwizu na yo siasa tebale kindu na mundu onde yade baimwe yao bata serikali yamba mbesa dia devolution ibike ona 50% they no lawo ndo abone kana mbesa sio ndai ila inaendie katika devolution miake sio 10 mebitu so ndani za tumikie na hii si mebuko ne yando na ni magavana manini muno me 47 alama na thuko mbesa isu nesa na we washo ndona kana ni siojiwe na yatiwe ni senate na ila ngikatwa ni EACC kwa upa umakitie kukengethia enende ina siasa mheshimiwa ngokole wase ndeto ya siasa kuni kana ndeno wa BBI bene na kindu kisio cha mwenende nenda kwa siasa kana peke ndo FM wawe takipata muno nanye na chonie oila yambie mbe ila president Uhuru Kenyatta na Raila Odinga makomani mheshimiwa Kalonzo na ndumaka manasa paimundu weze onakio Ruto ndese ni deputy president mambio koma na mele na mami na koma na mele mauma na kindu keito wewe yani makoma no munthi na muthe no point ni se makenda cia sindu ile twa kwa kwethia Kenya ndinendo na kau na niwe se kana Raila Odinga ni wewe yabithetie kindu kitaya lali na keka president Uhuru Kenyatta ndenda yuke kanda endo na ngo nene ya kwenda
ndo anasubikia Raila atebo na Raila ibini wangitha ndatika ya mwisho lakini wewe ya kulinga nono andu makwite be napata wa kumba ni anthi na kindu kimwe katika katiba mundu wothe wasumbika onenda nu uya wake wa mbere kwamba umba ni anthi ya Kenya pamwe naye makumba ndende ikalamu no ate mutu ahege yuka kaka onu waende ya Kenya tena teneka dile Ethiopia ni wizara Raila Odinga anatangaza meambia ukoloni ya kotiwo mabisa mauru mauma yani kula kwinasa na code wethe ayuko huku karani hata ndingi na gera Raila Odinga irani ndi yake juwe ya Kenya naendete bandu na nienda kwa asiania niona yuki President Uhuru Kenyatta ase ubitie kimenenji Raila Odinga na genda withe ni wakwatiwa ngina umuthi na bayundu mupetuku katika siasa na katika siasa bayundu utekwa kielelo kidana byo na mwithikija mucumbi Uhuru Kenyatta chai we mwene asumbiko kwanza itena mathina na andu ma Kenya make kuumia uchumi ndukanangike na yikala ta mundu tekuelewa katika mataifa alangi ndu kwa asumbi ange yolo ande mendwa masia yisi na kwisia maila sia Commonwealth na sia masia UN kila ndisia we nyo mukweti hata okay na kondu wau akani mineva unasi ndatikala na FM nikimenenjite Raila Odinga nesa nanyena na kisiasa ngakulia ndi serikali no ya BBI idia ta Kenya tika miafodi imesa sia utwaisa serikali ya muthembo su ikauma ba ukathe ikuli utisunge na yuthe peone kana ni takalata ka siasa na paipa ndo kalata ka siasa kata penduka mheshimiwa ngokulia no wako BBI ndino ambunge na wetia kitumi ona mbunge ndandi kona na wetia magwani constituency ward monza na andu mama kwani mendetwe maikulia itilane kwanza ikatilane siasa sia sinda rais muno nundu ni district itatu pe Gathonzweni district pe Makueni district iraye wote na pe Nzawi district yani district itatu in one constituency kielelo kinene cha katiba kaitie kila district kwanza yaileta the constituency unu wewe aleta kuweza kuachieve finally ukathe kila district ni constituency na wazisema Makueni nene bete nyana akunie kutilanwa kwa extra constituency ya Makueni na nenda ni specific na sia for an extra constituency in Makueni I vote yes ono katika records ya bunge sino ile ingizwa tena lea lakini kiucha ende ndema Makueni kwanza bandu wa matiliko chegeto mwakimono ukathe ndo matiliko nimekwenda constituency ya Nzawi na ndiye ni mabatata mujumbe wa Makueni anoyo watu yakana uyawa muno wa constituency ni uyawa IBC kilu na chena na nuwe sipaina vindawi paina mwanya wa IBC and we over ikaratify paina yepinda ilaje kitoka katika katiba lakini uwa makwekwa nye woni wako kumatene wana niko neta yes ye kumatene na akili ni yakwa nineze mheshimiwa Raila Odinga akweta manager na kenda na ke mheshimiwa Uhuru Kenyatta asimbike amine vinda yake kwose that is over in the Kenya kila ninaona kipata mheshimiwa Uhuru Kenyatta wekie ni kwenyibia ona taileta kwenyibia na asubia ndo ingi maikwawe na asubia uchumi wa Kenya na asubia ndoni kwa mataifa okay tikekale tondu yu Ethiopia nesi ekodi mheshimiwa Munyaka nwethukize mheshimiwa Mando yo akiucha that 5% werekana ono yukethwa fekino kema na education wala mheshimiwa Manzo ba yase kana kiucha kindu cha siasa kicha that 5% wona kindu cha siasa kana ye genuine kana ni magwendo otega mwene ndi na yumbe etha no kibitu kithumbunge mheshimiwa Manzo yase kana ono yu kiobo ekale no yonge na mbeza na nicho kitumi mbeza itaongeleka ndini wa ivalo sito niazi yangu tikala na keu mheshimiwa Daniel Manzo haweta nondo katika BBI nondo pai na Indian agenda ya ndene muno ya kweyongela positions ya tongoi isu prime minister na two deputies na tongoi wa positions total 35% ne sweeteners pai sweeteners ningi katika BBI igenda ene mone kindu kindi kisio World Development Fund is not sweetener 35% not to the counties it was also a sweetener na twendo tongi tuinge tutona kwekwa or through or moya wa kawaida tayo wa help we babasa sia help youth commission and it's no ikono na normal legislation lakini isi sia geto akenda we say there the bigger picture ya BBN ya beta ikenda tongo imenenge ibela to create positions
lakini kila kepo ni katiba kala kepo ni kaitie at least 15% sienda kwa counties ila hiyo minion na 100% no nengane ikaenda kwa counties 8% 50% kwa hii limit lakini ni wewe ndo ile kwa between below 15%. Mheshimiwa baini kosi enengana no nginya ambunge makambo veto kenya fulani na katika budget na kina kiutu division of revenue division of revenue bill yes ona you know yende no yakwe tumageju kete ne otwe kuniagura you ambunge debated as a division of revenue bill ikendatwa counties ndaza kuma kwa national treasury which means ni gwati netikala na manzo kana na indu we anonyi maneneta ni kwati allocation already near to 25 to 30%. Now unfortunately besa isu ionekete katika ground ene ndiko makuona maendeleo county ito also wa masako it is chaotic ndo katika 10 years development budget ya 3 billion per year katika 10 years 30 billion wa nenda constituencies nana kila constituency ya leader your net development ya 4 billion tibika mwaka we 10 walilia whether kila kindu ni sold wathi ba hospitali whether batenda wathi kula andu need kiwo ndo ya kiwo wathi stadium we baya andu mai we bandu ba thauka ila stadium mazo andu wana thauka ba mazako be avingiwe ndo ba kiwe maema na ema ila mabetiwe mali o repair waza ya mazako twina kiwanza kitona thauka mibela ko wathi ba town whether eko kila bandu matongi ma iko mausie kununga ta kununga ko wisanga hii besa hii meaza sikio 35% yes menzeo lakini hii 25% mena hii kuonekana kuona ni kana kwethera mismanagement of funds then waselekana sema kwa hiyo hata kuangalia na nyasha mheshimiwa manzo kutekala na kwa ila ayombe twaka hospitali ila twaka hospitali kute counties ndio kutali la hospitali tandato na kie na wala na bikizie na waibiketa ko biko mo bwana yes ni MP tamu akwambe bwana dispensary pala na bikizie na bali kemutu health center pala na bikizie na bali changala health center pala na bikizie na bali modito level 3 pala na bikizie na bali inge on a project twanze tataka mudanga dispensary maternity hall nanze pala ya biketa mwezo ndia hizo minukelelwe. So you wonder beza easy account sienda hapa. Okay. Na ivye twena manzo tukwata the 2.5% on a indicator. See the around 1.5%. Nondi gets obika 2.5% tukwata around 200 million. Lakini beza isi nionekana. Kila bango. Mheshimiwa beza kuonekana. Twemina mwina mheshimiwa manzo. Nondo inyo ande wewe ne moyumbe na yanakivela cha senator. We moyumbe na yanakivela cha yumbe ingi. Mwezo revyo mwenda ivela ingi mwingi tata. Mheshimiwa noti mheshimiwa. Nombete kile mweto wa mheshimiwa. Mheshimiwa FM. No zao. Yolo avoid yesu tu nene ana mheshimiwa. Yui be nengo ndaite kana na point siwatu na mheshimiwa. Siaka na pesa zi account munango zikuoneka muno na ndieze wanakaume asia usungeo ne sikongelwa ingi ndieze kana usuni watu nakutha wewe usungeo muzeo nundu wewe usungeo wendete mwezo nokuza kwethia umeite mwenende nundu we mwenende umeite mbeza ziake cia koti ni kana sikomoke siuke kumwike ya maendeleo ala meo mutethia yuko nye tamwene ndiyu kwa yaka yune nene yuta mwene ndi ketha ne batoneka mwene ndi BBI night aile kwitha yete wa minimum 35%. Nundu etho wa mheshimiwa no kukuya kana no thukumana 2% na akona mbesa isu akona impact lakini munango wasisia nyekwena na aundu zia eti undu kaunti no na ithukuma no ndu no na kwa wingi CDF yethukuma CDF munango ni nona ikiniletu ni national government whether kwa wingi project bingila si ukuno national government no involve ni kwenda with katika ku create projects ni siambona ni public participation ya kwa nisiamekani siba lakini in a way katika account kupenda kona sikuoneka katika account ukethea undu kwangelekani NGCDF ithukuma account no kuona kwikundu several kwikundu kwikivathukanio wona aite kumela aya
yu wasisia Kenya undu nisiaitie ela tunakwatie devolution yes tamwene nthi pesi ndu mbingi ukwiwa kindu kini cha national government nacho kini cha county government kuithite iteje nundu ithite national government nditwatie county na county no mayaga na itu teinengetwe mbesa cia kweana ni national government ku ona itu teiteja yuna ukuli ati mwene nthi ati waba ndatu wa mataani ndio kwenda ya kuume RSS ndiko kote kana bana FM ni wale wando paenda katika constitution pesa ndulandi for health na ikanengo pesa lakini imbeza ndusiene besa sia ndawa ise kumie ilobi nitanenganie mbunge na sia zela senate na yima sako na yima kuwene na yike tui ndani nzoka kwangereka ni kulangu ndunguta basa kwita wambetwa ni hiyo mundu ume wani nzoka kunduku no watu hawa ngina ilobi pa highway is on the 350 kilometers 250 kilometers pa ibandu antidote ya umetwa ni nzoka umyona na ubungu kwa nzoka na hiyo yekoli ya mwene ndhe kwa nikina mbesa zinizo kumbe sasa health hii katika national government mbesa sia ila situ ni sia school na hizo ni siona ka kondo ndaka kona hizo no weta ne yago na yundo endeana kuongela mbesa ikafika 50% ikwata ulika bebukone ya ume haya mali tamba county 20 yutu mundu 30% ya double ye pai mundu wese 30% isu na ndumiona FM endea nyene ngwitegelana na kwa county kwa mangavana kila ngona gitekesio muno nitwazi ati mwene nthi ndetete kana mbesa ila cia kwenda balaui nundu nitwiwite kaingi ni kwatetiye mwe kana keli ukewa o county mayazi ati nitwetele mbesa nyingita akwigwa nundu nyendi gavana na ndithu kuma katika county indi nitiigwa na mheshimiwa Makenda asiabi kama ikile siabi kama itumwa siabi kama kwata sia kuyama kilite na sia dhalama yaje tenda ingi ateo no watu monne uko ni vamwe ati gewezu na ithie taene nthi temeigwa ati mbesa cia project ithie teinacio ona kwanza nizeletwo muno na ona tithila ona nicho kutumira kwetha kutenda wa ona tithila kwa bathukumi ni utabisia neza pa ugeza otakwa na thukumi ma account zindu ila mekona sitha asisi ndu cia usani muno na ngiwathi thathi mwe thila ici nundu nyene meiwite kaingi muno nundu nyene ngiti tuwa ba Kenya ne kana mbesa cia makatika national government zikafika kuti yukazani bwati ni weze mwene ndinde simbesa sitha asikwiro na loli theba sumitu katika national government zitwaito katika account government mwene ndeze ati ethwa umweshimiwa manzo kwasya na umweshimiwa amunyako kwasya ethwa undu twisi uiti no the tuko accountini mwene ndeze ati nyena ina omwe nzoka ni hospitali ni thiendawa ni itwe imwene ndiwe ezi undu kila kikwetwe ni kana mbesa size kuma baya kwa national government issue account ni pau paper vena thina na ene binna ne bekani mini abo kana withe ngunenge ka mutekale leinesa na ene binna na heshime wano kuona meno to thimo kulia ati tatu na moba sio mbesa mbesa nene tunatie twape tukithia na nui kwa dilo na manene ana senate sio mbesa twatie twape tukithia hii siende Makueni county si Machakos county si Kitui county si Mombasa county si Kilifi county sio mbesa niziabikie na ikunete wamo na yitu kwewe ene nthi maika yaku nundu yuko kwewe mheshimiwa iweta kwele kwetha kwe mbesa cia atumiwe county na cia kwetha siko na etha cia atumwa twaile kumateke wati pate ngwe pe bandu batatu mbesa yuko unyo ndu nisi daka kona pau na ndaka kona pe mundu yukuumiza wita wa mwene ndio la kawaida yune ile bani nene takwa niaba yake nundu wendeze mbesa hii suma national government loli yevo to ndezi ukana loli yevo yuko chake ni kuona maendeleo chuke lokwe na kuona maendeleo ile basi bigia county na juno jomo mpaka weta withia na mheshimiwa Maanzo kupigia munde Rastas pati county Kenya itafikite 90 billion shillings lakini ni umanda ona project ya bilioni imwe ile itatu ikakwaya na 90 bilioni mbesa mbingi bilioni mbesa mbingi nundu ithetu kwata milioni ya naimwe kwa mwaka na niwe ya wasio lakini mundu ena bilioni miongo kenda na ndona wea kwa miaka 10 nundu ithe kwa miaka 10 yu nina munyaka tukwatie bilioni umwe na mundu ena bilioni miongo kenda kwa the last 10 years billion na ndai baiki ni wene
na dake ko nesu jipo kondo upenda mundu wetu wa Senate pena county assembly ya kusisia governor na pena ni kwa tapo pena weakness mono i Kenya on that is our review katiba ingi pena Senate ya kusukuma imbe za siuke kwa hiyo Senate ni hakikisha ni siabika noka kuita Senator Makueni Mutula Kilonzo Junior ni ukutabya besa ilasi onde utwaite ikapika Makueni na pena Auditor General yu miaka 3 mebetuti audited bado pena hiyo auditor yuka ombola kwa hiyo Auditor General ni wailete kuonania na magaba na monde pena Makueni maingi mono kwa ICC na Senate na kwa Auditor General. Okay. Mheshimiwa Munyaka neleto minerutu tuti kwa nyingi. Yes. Nondo kila mwana na colleagues sia kwa sia na senizio. Na ugo wa especially the health sector. Yo meteke gwande. Yaani andu ni mawaite. No ise ya mali hospitali maye andawa. Yaani ile aishime watu thelete muno pia nondo twefozi wa kwenda kwe hospitali kenda mondo kuye igenda au mwe aenda kathikwe. No ise ya ni etwesie kwesilia tuona ona health function ita elo tungwa kwa ma MP. Nondo ikatungwa kwa national government andu maithe nende mathenete. Kila kenge rastas ngwenda kukosho basically mbele ne yutaba masako kaka mbaza izi on the paper and upon ka kendo project imwe ya 10 million. Imagine out of 4 billion ilasi ale the yona kana kila constituency pai kendo cha 10 million wona ni kalame na baiba cha 2 million cha account wona ni na kemo yue we ko liamba za izi yenda taba nondo kaka mbaza izi itona kuonekana ende tikaba wezedi forensic audit ile kwa na ende kila ndo na kuweta pendenje ngine na muno na time bomb inventory na equipment sio this account yibi ndani ya succession ya tu imina time eno ya moto ekaini mutabye mali ya account itona ino kanano pendenje na muno pyo nondo ba matinga kula mathoke ye no go maumewe engine tula tukaletwa inspection kula twathoki ye no boto umewe tile ya ni matinga mai makwe mama mindo miunda kula mathoki ye ndo mona manaikie kondo alangine vandalized kwa umwe yazio thoko mu account ni muthuku ni muthuku na sio lakini pendenje nene ya sindu ila siepo okay si pote wezethia ngaba no longa thioka wethia share ethia bateke mbitikirita mbuthi bala be mwene ndi nondo twanena o muno ende mwene musesia yuni na kwata MacBook kwesaidia ni na sisi amwe asiata kwesela ili itatu genda imwe 5 namba otumani mukuviva 10 na no kuona SMS siende na kwesela ba ukione kwa kuonesa ende thini wa mtandao Facebook ni Mutongo TV Mutongo FM na Erastus Kithuku wa Nzomono wakavikia na kwithwa we twatianga lekoni isu na ende namba cia simu tono ni mwanzire ngumusome akaino sene mwa na ndikabano namba cia simu kwa lamo kuna simu nondo ni ngwasa simu 5 ndana namba soma maotomane na ndiosa simu noti imwe 5 nyanya thandatu ile kenda 5 noti namba ingine noti muonza 5 itatu kenda nyanya thandatu ile itatu esune kwa nduma radio alama 3 ene ende kwa nduma TV namba yeva ukione kwa kutwambie na mundu unoetwa etwa Charles Tony Kiwanza yase kusema kweli manzo ni Mutongoi aki anena kati ndana ingemiangaliko ona imwetu yenda Atongoi tazu Victor Munyaka ikasevyo UDA ukamba tukosa ivela mbingi mumo masenge na indi nake mundu wekitwa MC Roberto erasa singide si manzo muvango na mutaalamu usu manzo anena nesa muye okay va kwa UDA kwake silikale atwake silikale nake Deacon Alex Ngila Honorable Dr. Victor Munyaka 5 tena down to earth leader Onesmus K Nama the Kenya Kwanza Brigade is only led by egoistic and selfish secured interest to lead at whatever cost usini woni wake Vincent Wambua tabia Munyaka utumanyosi wa divende watumani ma Facebook kwa azinge masemba na inde ni wa kilozu kanuke kwa Samson musio ka manzo matavye monsio alama na indeni wa BBI ni moma na maingi kwi maudhoku ona kwitu mboni ni tunathitwe etilanwe ingi usio nene yolwa kotilanwe ya BBI na mausio Rob Mbova na ake asia BBI imeanguka heko Honorable Munyaka for voting no in parliament alone from Ukambani 5 tena muvangoni oziazia Munyaka no azio kagibela ni nondo no akunie no sure bet nage mwana seto sure bet manzo ni wanena nesa pyo kuhusu 35% Daniel Mutuko Kithoka Elias Tushi kombe MC ya aspirant ni muvea
ngidi mwangangi ase kwa umanzo, in other words wetu ya Raila Timoseo sune kulewa mheshimiwa manzo. Munyaka ni ivinda ya KIKW'U ya kumya Otuba takivela Otuba tak MP kivela lisa sio kao azikivela ikiendie kwa umi Otuba woni wake na siaisia na kimondo nwetwa ndio wona na kiloto manya no asiokelela na by the way naona mukonete nesa ndio na mwena numano twaise kuombe baicha kumana ete woni wako bate feelings ya uteti nondo kula itwa akona tukati wa watu evo yana monyo na wembea ngodho ya lunch whether you are UDA or Azimio you have Alex Kilonzo ase Uhuru Raila had no trust amongst themselves. The purpose of BBI was to ensure hakuna kuruka mwingine during Uhuru term and after 2022 election. Alex Kilonzo ni kwatike ndokyo kianeno ane mheshimiwa manzo. Following from the River James Wambua Sami, director wa Siasa. Simusibo aikana somo otumani wa muthiende no sesimwe sawa. Aya ni somo otumani wa Honorable Vincent Lui as asked Manzo why his party leader chose to support Raila for the third time, yet Raila Odinga will never become president. Inywe ni mwisi mwenendi ni wesie kuiva muno. This time we are focused to send Uhuru Kenyatta and his project home peacefully. Ni wati Kalonzo wa mwene ni weleti neki unaisi Raila tosha kwa sabali wakatatu. Na hindi ni wasimu ikunetwa mpinge pio na by the way kanini tena ambao simu kwa ala mwede tutu yuko mana mwembea simu zia kumbe teoza simu yagu simu zia da simpingi kowe kao tata by the way ni koma tena ndo kimakaze indi rasa zikobe simu mosakwa nyona ndiye da ndi siene ne ka kosa na yeye baene speaker na atati ya meba na simu no makota bi baezi mubano saba inone yanganya aibe mundu ne yako no ngita ka kone aye kowe keyo nenga lawama mwayazi kana ivesi mwe nyundosa na bezi muyanganya nosa ona moto mane ni so mala moto mete twaza zimwe ni kwacha twakomana inge mwendo la muti tuambia no. Hello Mutongo. Hello Mutongo. Hello. Hello. What in data? Hello. Neza. Karibu ikombeni. Nenda wapi? Aya, director ambia ukweta kwa Education TV ni. Nengongi. Kwa kuna simu kwa Education tafadhali. Lete wasewa TV kana radio. Aya, hello Mutongo. Hello. Oye, uko hivi. Tuenena nao. Tuenena jama ningelane. Ongelanga wasia. Tuenena jama ningelane. Karibu. Mukwati tineza byo. Atango yazini wa makunete simbu neza undu bailete. Ne baba bibi mwa leje na nenge ngulika na ngona kata ne wa kunie no kambate ba unengwe tinasigo. Vile nao mokuli pia jejiba hizi yeso kelenge kama kayo mete lambe kala. Ila kwa bunge ni kolia BBI kaiji ne balokile. Tenzi ai bengele ila sikuzu mwene mbito na umorede ito na uka. Ila kwa selo mbunge ni kanata ndukuli mheshimiwa munaka na ati ya mevengete pio na ke manzo na ati ya support ite matusonge tu. Ni moko songe. Toze zimwingi usiwane na naweza kuna hizi ndo tamwanozo. Hello Mutongo. Hello Mutongo TV. Tuenena nao. Nena nje mzimuinde kuma mbivi ni mureti atakujele. Karibu muno. Asante. Jambe ne dombe atongo yazimuvea. Kila jakwa ningona ne sati mbimbi yaene na tupaite bandu batailete otoke ko imbiane no ni manzo nzeo muno. Yakana Uhuru atubia Kenya na kusema kweli ni wasubia ndo market. Kutai na mungu ni wona ilo biondo andu mainda mazema nise na mabia. Tear gas. Na nikweli iwe mungu ila mabata niye. Ila jingi ne otongo yurumwe wet me wazima ne na kuya mashinani. Kusema kweli maendeleo ni maayepyo. Lakini ne otongo yola tuwe na babaki tu matinga. Wena Mutongo inatutaiza kona ona mudenyo no mwe maendeleo. Ndio ya mubya ifiku unati kaneza ba matinga muna muno ko mwingo bindo ni watu ko mieneza ndio la tunake ona balabalo nde bandu wa atema. Okay. Nikwate ne woni wagu no wabikaneza tose simwingi ya katatu. Hello Mutongo. Hello Mutongo. Ikumbea siasa karibu wati ndata. Mada ndio nezo yuma ndia vinyo. Twati ndanesa. Ambonge ndongo izu.
siagereka Uinena na muja ngole kuma ngaliko ya mwingi kana ngole meto. aha Ambonge jamango ningulo kindu kiende ne zabi manene de kindu kiago. Yo kutoka kimbia hii. Bimbia ni bimi na baloki. Na bano twaje nyamurongo wako ni wa ki atinio. Na atinio azovo ina ndongo imbingi. Na kivile ile kido jamani kido ibele ile. Uo genu kai kana baloki na kuina mwana wido wa Kalonzo na kuina Mount Kenya mpaka bomie mo. Uo ile nyingi tekoma kwa haya ikanaona media nina baloki. Ilo ina kiwa kizi. ekulezo no songo neto wenene haya simu yakana kanini hello Mutongoi ni wasemba haya ula woka ongino asembo su veongi hello Mutongoi hello Wenena na njeni kuma salama. je ni karibu muno Ingere chetu atongo Yesu. makereka Ni tungia atongo Yesu mubeano ndo akwira huu. Je. Ibie ni no abalukana nona wewe ndo muzio ndo ndo yako amejua. Ana ndini mana ile kwamba uso amejua. Na ingebe jamanzo ni watu vya maondo mabata. Yes. Ni wakuma makuweni no sio. Asante. Aya tuwaze simu ya mudia. Hello Mutongoi. No maloka. Aya nagola woka no. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Ikombea siasa kalivo wati ndata weta wata. Tunanja na dani mwando wa mutito wa ndei. Mutito wa ndei. Lakini gino kame ilo ngeda ja tongo Yesu muno. Magereka. Bwana FM na manzo na monaka. Yuko lando na kwa zelo wa BBI. Kinai kindu kisio na kinayo kindu kidogo ndo palabe kindu kisio na kinabe pa kindu kidogo. Na ebe manandi ya kotini obogu wona ka wi mwingi. Yuko maanisha mwana ndino na tebe kiena ndo alama na sikumete kenda likabite. Lakini kwa uwe kwa ndini wa siasa ila kikena. Ideta azimio duine asia. Ondo FM wami na kupakanua bua asia kana kina ikindu cha usuku meyara ila weze yanda na ndini wa map. Yoka na yuna no be ma chizi kila manenda. Ndipo na tabena wacho kwa utajia manzo hata kino wachone tete. Aile ba tu chanuye. No mundi tanduma azimio dieta twaitie anduma ituma katika ndini wa yundiye. Aha. Kwa wina tunga muvea. Ni muvea muno. Na kwa hivi kumbeza. Aya asante. Naindi ni wa moyo ene ndimasya kwende onesa ikumbi sawa ate kwa tie bau naindi atongo ne wa mukonete nesa maundo maende tonesa naindi ndana bakoka kwenyu egini some motumani ma YouTube nondu ni maingi muno na makwete kuasia be mutongo yomo asia kala nyumba kalila na yu nondu itumini motumani ngalegoni yenge twathisi muni motumani ma ile tukenda imwe tano twasoma na mende na kwisila baki one kwaku thini wa YouTube okwame tuki etwa Benson Mwanzi ya Siasa FM nena ukweli nafasi ila Uhuru na Raila manenda ikitie kwema nundu ve mwanya unamanzi wa mundu ukitie kwema uzi ase umwana wikitie kwema BBI inathetha cia kila side na angi mavanga ye materia uzitwa Nicholas Mutungi ase BBI inathetha cia kila side. Na KJ Musio Asia since Moi tena we had nothing like BBI wa election not held katiba ya 2010 ilituletea mzigo mkubwa sana aswa sisi wananchi the 47 counties bears the president office punguza mzigo please nake mundu unaitwa Kaleli Patrick Asia Monyaka tosha Machakos town ya kunete sindonesa Moyaundi junior Asia Kim usiwa songi ongeba u ndio soma hizo mo songeana Kamba Talents Quality FM why do you attach a lot of importance to position of deputy president yet you saw what Ruto went through what does that tell you naende wa muthia nikenda tusioke balave ya tongoi kane soma utumani wake mundu nwetwa Simon Mwania ya Siasa FM inetikila we mwathime ti ovungu undu ungama kati na kila waweta chatewa kithia wa ni cha ukweli yasia kila waweta
chatia wakithia cha ukweli isi ni YouTube na ndi motumania maingi kethandi na asoma waku ni kwatia nundekea na ivuso yake ile ya kusoma motumani ni nguka kwaku na nitonya kuvikia twende na kunena ile 395 na ambayo tumani mukuvi vatendevi na ndeni wa mitandao YouTube Mutongo TV Stock FM official wabikabo subscribe kedandwe so subscribe ndeni wa Facebook kedandwe so twatia Mutongo TV endo twatia na Mutongo FM na ndeni wa page ya kwa Rastas kithuku wa Nzomo. Haya twambie walawe mheshimiwa Munyaka niwetu kizia mwenende kedabe ukule wa kulwa kwa ndaya ni mwanya wako usonge ni mubea munene muno kwa asima kuna simu na asima andika messages na asima nena katika YouTube ni asia ningutikala na maoneni mingi nondo ene matuko amethame hoyi muno by the way kweze kindu kila atongo ima asianzia ni kona tamatongo eti atumanu lakini Kenya yo monde ando ne hoyi muno pio wanaweza ithia uye kondo mbe mani makwene na ni mendo lilia wabitia ni bandu bako ni asia chairman wangala nene wa tukulia kana kayu BBI ne balokile you kana piondo utona kwa in the future ni asia indi nene na weta bumbeni ni kana Kenya to free kwetha tutona kwekata kuchange katiba na ne kwatia ikolio ya mbe thina FM wa weta thina kola we man judges ni kana never exist the basic structure doctrine katika katiba kaito ni kwa tafadhali we finding ya kana it doesn't apply in Kenya which means we can be able to change and amend the constitution it can always say the to change sindu ndo kutoka dasia na ngwenda ndo malilikane 2010 katiba kaka yoka na nimeona kiona sare nimeona pe mondo nge wakolia katiba kalaka 2010 ni very expensive couple 7 counties na mama yakolia ikenda ke kondo ikenda wese ndio apunguza mzigo ekakuongela tukitopunguza kani ibela sio langwe and it's in some of them most lakini no mana ibinda yu kwa milengo ya siasa imwe ya siasa tubadilishe kwanza halafu tupitishe ikenda wese ndio adhaisa siendezo na ngema tupitishe kwanza halafu tufanye nini tubadilishe baadaye lakini udhoku UBBI na opportunity ya udhasia sindila sia ndogu 2010 lakini balika agenda ya atongwe weza ya kagita kwenda kakathogu pando ba usobia kalaka 2010 tubunguza mizigo kakita indi kuongelea mizigo kwa hiyo ni asia chairman hata wekana BBI na mindo no okay in future lakini to yate ya emea na process na zamu taratara ikenda weze ya ndi judges iwetie ni wetu atia atibi ndo katiba mheshimiwa Maanzo nenda kwa sita wakili kana katiba ka Kenya nondo wa na mjini ndo basic structure kana muzingi wako niwetikilete kabindwe ibinda yombe ni enende na opina onondo kaandiketo windeni wa mwenende mwenende ne wayu unyiba Mutongo na imole la binomwe na nenda kwitana mheshimiwa Munyaka kana andu ma Kenya ni hoyi muno nina mheshimiwa Munyaka tidi hoyi kwa andu ma makuene na kwa andu ma masaku na nicho bendo abena bata muno Mutongo yake kala aidi ndi ona kipindi kija kukibata muno nundu nikitwe basya na nikitu nenga feedback mundu tanaongwa ukethia nutona kuthima kulingana na ndo alama changia thiendete ba ni kwa wikite na samuno katika kipindi ki undu niusu kwa maundu maingi ma wetwa ngwa na ni kwa kila kinilengete muno na negwe cha wetwa ba ni chothe na weba nenda ku challenge mwene ndi muno nenda ku ya mwene ndi matafadhali patoneka kukendwa ngava na musio na yati ya mitalatala ila ya ilite na isi ongei katika account wana maendeleo magausani katika account naona mwaka wa wata ni ila to 2010 to sasa hivi la 2013 tuambia uko na weya mwingi mno wa account hii account ndio wa transition tama kuona ina ka mwingi mno katika ma MCA na governor whether by uende kwa hiyo tamanda mbeza ingio bana banundu bwe wa muyumbe ti wasindiye bweyoka we wasindiye bwe nazuni sindu sitwaye ya na kuku ni enende ona muyumbe de bandu wale te kumela
mujumbe na tona kwefanya no thukumite na CDF pala mujumbe wale taulikila ni akusetie mbesa siana cia mashirika kuma nthi cianza akaete kwake ni chao kingi umite kwa national government ya CDF akabicha ndu naigwa mundu no tata yolwa masinga kwa ila ibinda utwae mbe mujumbe waku ayatona kweka sindu ona cia account lakini yuyu pe mabalabala makera na mabalabala ma account na kula account balukile ndwilela mujumbe okay kono utu kwangereka nyota kwanye kila ni newe na yani wanda na nenda ite kibila chama kwa ni constituency inge na toje thwake damu eba kuwe uthala yu andu mama ko makitwi makakwata kibu mama ko makwata kibu cha uniga takula ko ngunda bazene naye mutitu wandei ku ela kibu kibika ko cha irrigation Mombasa ikaithagwa kuma makueni ikaithagwa kuma mutitu wandei kuma kipwesi na Kajiado ikakwata chapi kama saku kikasoka Kajiado ndu akonza city ko ndu maikala umu mbunge muno nomba ko sisi ni chao cha ngabana na ni chao cha mbunge lende challenge ona Kenya kanyupa musumbe museo ndo need BBI kwe mundu nyupa Kenya ogethe ni wese we kwa matwa waku Kenya kwe mundu amukatha na isasi kwa cha andu ndani yani na kwe mundu nyupa Kenya ogethe kinene kila kindi kibwa kila kinatwa America na Trump indi ndi kalegani kinene andu ndimwe mabini bana ba ko tundibe musumbe museo ona bara mundu waweta kana yoluwa Deputy President na Raila Odinga we mundu wasa nienda kwaseka na Raila timu ndikuzo enda kwazi andu elitia sio weza ukangwa mundu gabe mulaika izini satani ile ni manda satani ulaika pa katika izini haya lakini mudhomo Kenya ikazumbika mundu museo kangura bya tongo ya sio ma Kenya balo mundu kutwa musale akasumbika Kenya ndo na thina ndi mundu kutwa kalonzo amujoka akasumbika Kenya lakini ele makine iwende wema babwigewe bandu ende mudhomo Kenya igenda ko nyuba mutongo imusio ko mwene ndi we are part of the problem nyuba mundu weze ndauka ukuthenya we nyuba ngaba na weze ngaba nono kingei no mukola unyuba mujumba weze nda utethia unyuba musumbe weze nda utethia nyuba mundu musio na ukono bandu ni mheshimiwa watu ya mubesi ni mukinyendi FM azandi maoni ma kunimazimu azibate bebe tabena makulu makumiano ala ukuona mbwata ngulo no ndilikani nebwa maze tende na zani mubya nebwa makulia kule ya deputy president yes makulia yue deputy president kwangeleka nimekona mumta mheshimiwa Ruto atatwaiwe nesa ne munene wake niwo patengwe ndatwaiwe nesa nundu kwambia ngilile ya 18 we katika maundu ma serikali tita wewe hapo mu ona kutwika thira ya tumefanya niwona ugo mundu we mundu me andu me kali londe manena ni manama banga kindu no thao mene nuzi ajoke thia mibango nyinona ila musumbi wakathanije na Raila okwanze makanengi ni maemiwe ni kuelezea Ruto mupaka yake anewa maemiwe ni kuelezea mwenye wa musumbi kake anewa wake hii no na ile okwate yondu yue nenda kuka ili kulyo ni mwene ende wakuli no zonge wa we laizi na wili tawu yu ila ogwewa andu maikulania ubo wa deputy president nundu ni wo ugolani katika wani Kenya ni wo ugolani katika Azimio deputy president kindu chuki nikiwa tokela bana yu mu Kenya na yuni kwa no kuwa kiuki katika account yu mu Kenya peke ndukema unatu yesi ati mubaka ngilile na 10 ati nikana nyene tetheke no mubaka mundu wakwa FM ne wa musumbi yu mu Kenya natu yesi na yuta bigangilile na 10 paumela mubango we na musumbi na we na munini wa musumbi yu nipo meko magazia magethi kwangelekanyo wazizia Kenya kwanza mena twe na mheshimiwa Ruto matongoetie na Azimio na mheshimiwa Raila na Kalonzo matongoetie yue ikulu ile laisi yu azizia mheshimiwa bikayu palatwe ikundi zile mheshimiwa Ruto nukuona nubwata utongo angeti munango katika Kenya kwanza tawe utonda kwetha musumbi yu kulele ngene
tetono kwata kingi chao ikulu ya munini wa musumbi ni utapye neza yumana wanandu ala matongo ewe nimo makula je munini mundu ona kulya sisi oneza waipa makweta kulya ati we nati waipa pase ni ati imaka lonzo ndebala mai na nima nethu ye mai kulya kuluna ite wita ba ingi we kalonzo adhipana akane chau mwana yu ikulu hizi katika ate yeva katika ate nundu ate methu ye nondu akili ni wako thamazi ili ate ne kana ile tetetheke no mubaka mundu witu agethwa anengetwe kindu agethwa na mwana wiliondu bano yuko unge wesu niyo yibo na mubaka a Kenya maelewe na mambie kuthamia akili buya manati no tetetheke nundu onambika buma hizi na maina mwekeo kana makale akutha na mundu ningi teone to serikali zize upe serikali ya Jubilee tiye na bangili na 13 wazi wethe hapa tengwe twazio otambai teno yito ya ilembete ya mukamba wethe tiye inge muno niki nundu maina mundu wa umakilisha bauta musumbi kana munini wa musumbi wethe no megwe tita matwa neza lakini ni utapisia neza ba ona kwa wingi imwe ni perception yani ni kindu kitho yake akili ni yangu na pate mundu witu we bauta ithetha kana nundu kana ona na mheshimiwa Munyaka ni ukuya ona kau Jubilee yaibo na munene wayo ai wamba ingi na munini wake ai wamba ingi pewa kamba matetheka lakini nini matonya kwazio yu andumona amea nini nundu andumona amea nini nundu kagiline kwa timo muzumbe na timo munini wa muzumbe nikindu kia giline kwangu ngeweza ya munini wa muzumbe mheshimiwa kana ukabula ba Munyaka lakini mheshimiwa Manzo niwezi to kwa kabindo kaingi wewe inene yange ya Mount Kenya na inde tuenene ya position ya Kalonzo we binda yingi mwina mheshimiwa Mutula Junior mwebu ya makuene mwaise kana no nginya Kalonzo ani wa mwanya wa munini wa musumbi no gitwa kwikanu ukibala pe mheshimiwa Munyaka pe kinu kwenda onene ya Munyaka na inde kiunene yake kwenda onene na kukulia kulio ingi usongia ni sehemu binda munene na mheshimiwa Kalonzo ndi sinde mathiko banaye baande county ya Masako na inde yavikia nete kulia sino no we ba umundi mwina mheshimiwa Kawaya wa Mwala Vincent akina mheshimiwa Munyaka okengale kwa nondo ona mukathi anatumie the word anaise sugoye mukathiku muyethia mundu nyubirwa chama kingi kana okota chama kingi ku KIKW'U Munyaka kwa ni kwa muna lile offer ya Kalonzo yes ya the mundu amaneka na Kalonzo ni monana wa kwa tukita kwetha twe tofauti katika kisiasa yo ni tunandie mathiko ni tuithika kimwana cha ndungu wetha wabata na kuna biashara na mheshimiwa Stephen Kalonzo mzioka kama mathiko ni na indi ambithi yabo na twetha chathi kisio to mazia mwana gyosi nesa na indi irona pikie kunena nona ngolilie nondo ne tutwe twendo kumotanene tusiokianie na yosa Kawaya na ke tusiokianie na atutabia we idea yake twasiokiana na kini akwata bina igenda keka Raila no kasinda we zaidi ya no either no toni wa kuimbichi kana kupeta Raila kebelani ilikezi amobodia endo mobodhe tibumbeni we zaidi ya nitona kana we enda strength igenda ilikezi Raila usinda na nditweze Raila no moteseta mara maingi mabika 5 no moteseta tizi kana mheshimiwa Manzo no lilikane kana 207 kana Kalonzo no andie na Raila Mombasa na okililwa Nyundo na Manzo ewo semba ne chama cha ODM Kenya Kalonzo mateswa alo tezeto ni Raila onike na maingi pio 2013 maandika na kana 2017 ni wakaongama MOU lakini twafika Raila azia risasi membaki moja tu wacha nisimame aungama abaloka yu maazia ni 2022 lakini 2022 ndio bwana amwepa ambolika na ngava na zito zitatu wezaidi you know aipa Kalonzo ba yote na inde wezaidi ya kiboja nicho kinge ko ona akabalogo 2027 oko na plan yesu ya kwa inibandi Ruto akaveta 2022 timi na mwaka mwe ta BBI to ikenda wezaidi no ato bia endo we beta 2027 na we wake the expert wa okangana na muno no kengeta Kalonzo muno ezi kitumuna lile offer ya Kalonzo neto of course nondo ba haya nitweze kanaenda tokengwa nondo ba pe Raila
paina pina weba ona mo utialeta Okay. nondo tenene nange abaluka na Mudavadi na Wetangula na Kalonzo na Ebo no you utiwe eweka na Kalonzo na Uhuru na ke Uhuru no dalile e central nondo ne ndo kutavya you influence ya Uhuru ni ndalu ni zero MCA wa Uhuru ni wa UDA senator wa Uhuru wa Matagi ni wa UDA MP wa Moses Kuria ni wa UDA governors ya Kabogo ni wa UDA women rep wa Mchomba ni wa UDA Uhuru alianza ndo kunengelea Raila central kaka mbona ngane buko hake eumye ikulaba nicho kitu muwe central on the locked na Ruto ko Kalonzo itu atu ende baya nina kiti yazi tusime Kalonzo sime lo through Raila ne osumbe ko through Raila ne sawa na kwa ai ke tusime lo wa Ruto ne wo ka through Ruto whether to no muna kanichao no sawa ko kama no ke kulenge ngweza okule ko cha ko sima ngale kwe nange ngale kwe na ngale kwe ne cha nenu ne motu save ndingi nikezeo yose ndonga Kalonzo no ne to na mutatie mona na to amoboya mona okay bai kana to ko sinda imwe lakini ndo na baya wendie ne to balukete already twice na kamba imanoete you ne to baluka ya katatu you jo kaba wa me me million mati pala me onda ta me osinda igana weze da twinasya as a whole especially akamba twinasya eko dienda ko songa de la wingi ya kele the compliment FM ni kala wane na about deputy president ni mwezi history ya deputy president kumilela 2018 na ndize kana ni mwezi Jubilee mono mheshimiwa Manza ya tongiwe kidhelani no ndo promise ya the big four agendas ila ya agriculture ya kilimo na Asia masio ndewe na weza hivi ya paina agenda sera ila ya nanga neto ni Jubilee igenda and the mother na trust na mame vote 2017 second term no ndo manufacturing agriculture housing housing na healthcare siendo ina lakini immediately ila walikile handshake siendo hizi yola wazaida hizi siendo sia housing siendo sia manufacturing siendo sia agriculture ugende wadala hizo kitu mi uona mindo indi ando maumeta yu ni evidence ndane yakona kana silikale no ni yometa muno etana Ruto nondo first term mauta mayo 90 per liter. Gas ya 600 almost than 1500. Motu wa either wa less than 100 almost than 135. Kila kendo ni champati tapio nondo problem no handshake no gaza the amount diseni cha mekanete nondo ona wa lilia public debt by 2018 yokobika ya 4.5 trillion lakini yumi yake swina ya mpatia ya 11.3 trillion we sanga 7 trillion CNDF in the 4 years na nuko na project ila yaneke maana no ila express highway na it's funded by PPP ko pekendo makole matema kodi mheshimiwa asante mheshimiwa Manza ndiko kwa we compliment kuna nenda kukulia kulo iva no nendo sungianize sionde ni monedero mwesi kuma muno itina wa kila chale cha ba ya KICC lwa kwiki asai kwa siama ndeni wa azimio anachatangaza kana ni azimio ende tina Kalonzo yasekana ni azimio oka na ine tunaonia unike marango ne maneke weneza uni azimio oka na mwene ndiwe zaidi ya ndo kwatie indi kini jona bebe dawe magweno na nene wazekana oka ni vuguvugu azimio ni vuguvugu akiungana vuguvugu moja kubwa Nimanazi ya kwetekela nimanazi yetekela ni mwene ndiye kule what does this mean na nicho kitumika Kalonzo utana umelande ni waralesia azimio etina wake ukitekero sahi na hicho chekiwaza hii tunamoni the next day netu amona na Raila and then wa campaign ngalikosia West Pokot umonde mengalikosia tutokana mheshimiwa Manza kata sekana siasa si kalata kaingi na siasa si ubungu ngibo no ngendo ta chene ona na imu nobo na zila siasa sia Kenya si there si ole ubungu no gwe maundu ma Kenya makadineza na jwe gwandia mwene ndinasisi yumbe twegwanite ni azimio oka na yu mwana gaito anjinet abanga etwa mathangu magekiwe sai maandikite azimio la umoja kwa hiyo ya kila kinegwa na katika ya mheshimiwa Kalonzo Raila Odinga na Uhuru Kenyatta kitinethwa atulata tuto ao siasa kondo wau ne tunokia twamea nundu baiki ndo tutwaite kwa
ofisi wa registrar wa parties baige ndo no tuma ya juzi na tuikola na ila tunakitu na thoka muno kwanza Monday kwa chana habari lana umetia thukumu no kwasia nituyanisie na nda tuyu nengwa kitu kila chegwa ni tutaanisi na niguo kina sabu wa kwamilio na sasa ubwa wethe ni oka undu twegwetete azimio oka na ya mina ko azimio oka yumi talani kiwe na nijo wonie azimio na ina thuka muno na Raila Odinga weka lakini yule mathi wa Pokot mena mheshimiwa Kalonzo Musyoka nuweze Pogisho Honorable Pogisho atwae chairman wa Wiper na mheshimiwa Kalonzo Musyoka kumebinda kanu anyanya ya ingi muno Rift Valley na nguma nange ona kwe Raila Odinga niwo kwati yo Raila njo twaise mbe tunenda mheshimiwa Kalonzo Musyoka alidi azimio yonde manaema kwa utwasane sawa nitwetekela basi natwike number 2 na kaune kote kweteju ndanda utwika number 2 bado rima thangu namba utwaba kwa officer of registrar of kumwe namba utwa fike tu namba utwa ninye mokili nina moro tiende fike tu namba kwegwana kukumu kama wengine Kalonzo bado namba 2 na ndanda kuka namba 2 bado no tuma ya juzi ndenge na tete na zikura ikakuna mai wa na presidential candidate na deputy wa makatungwa moi wakatano ithela kote na winda yao na bakalata mheshimiwa obanyini kenda oyende kuonekana twase ne mbaemelana ne moma ya chodi mheshimiwa Ruto we bindu nayo ko kamba mwingi anethe ya Kalonzo ukangale kweno kuno be no wezekano mukakila ngale kweno ya Kenya kwanza ye kana mukathi mwinyoka kenda mukoma ya chodi undu kendo kemwe chuma kibetu kakakula nina kunawa kano munde ikakoma mheshimiwa Ruto ni usinda lakini pe test mwene na muno twetelete nundu nakwia andu aba imulaika weza ukengwa ni mundu na zindilo kwigwa ngewambi ngeba enda ni mathoa mheshimiwa Kalonzo na mtwist ya wandike age masaiya sinu sema wakili make maina hivyo nyene yetu mara moja haraka ne wanena leader wa majority wa National Assembly Kimunya tuende to Washington DC kondo kweya nage mudula abo bwana ba mtuke ena leader wa majority wa Senate maditake kukuna nene abo waka uende na ni akwata kaone kindu serious muno na nenda kwa mheshimiwa Munyaka umunde ole sapiti la tu na kachuma Asia au mie London wewe oke kuhona order ya presiding bishop wa IC yani chadhe chake undu mabishop na Asia London na ndiye mauta mongele kile na kwenda kuna kinene kingi muno na kwa ile na US juma kwa ngona mauta banonga dilo undu mataonga ro America na economy yate thina na yate kine kindu kila kiete thina yulu anthi na nisindu simbibilia na ne the one pastor munene muno mundu wakuwe tuweka bishop kulinga na kwatie presiding bishop kwa you corona na kau izana ngie ndivyo na juu paibu sumbe waza nunu the samadhoa iba tukikai Ruto ni wewe the thoa yulu ande weka na ga Putin paya pai mauta meuma ya America ndena mauta ijete ina mauta na biba ndo meselwa na yaja mundu ro kwasia ngwe katheka uno no ukima na third world war yambia nikindu serious muno tikindu jangu na nikindu ndebe kwa mundu ro no usumbe kende so bana jangu yati ndeni mundu ro mwanyiba na ro bende ya Kenya munzi ikasumbikithia musale ya mudabati tiwa Kenya kwanza tuzaiwa kinene ndino ona musale akatweka Ruto akaja musale atosha na gaga Ruto ni mundu museo ajo lakini yusumbe watweke kiene wa Central kana Rift Valley yani bai mundu ndino kasumbika yuna kera ilo mundu akasia Kalonzo tosha na iyaga na kinduki wona ndia ya Kenya yatulia yu kwa Kenya kwanza kashinda na musale kwangelekani ndo saiwa kelele ndino azimio ikashinda na Kalonzo ndo saiwa inde telo batu ende na deputy president yu ukona kithokogela kikwinda ndino Raila asumbika no ukona kithokogela kikwinda kuonekana atongano ele mazumbika kwana na gundu wetanekana kugamba kithoko kwanza kugenda kithoko Kenya ketha yendeo na ndio ndio kamekwata ni hata nitwala ngoja ndio kamekwata ni ndo usumbi ilio kana mine usumbi yo ilio Ruto ni usinda akatwika no musumbi lakini ndana maembi meane inda kametwa hizo ndikaonda ko ona mundana wambe ona in parliament ndikegwa na yulu speaker na mahekegwa na yulu minister na ika lazima another handshake
Aya na kera ila Odinga ngoja na kera ila Odinga kasumbika na Ruto ni wewe na maambi maingi ndakunduthi atini wambe mundako ukathe hapa parliament uzumbike ka no manda mele makeketa na kaula bona ngiboni helicopter ikimangwa na ile Ruto no ikwa Raila na kenda ukimwa wewe bona njalo kwenda nengwa kwa bulo deputy president ndina mina na mheshimiwa manzo no twendo muno tweta na amigo in Spanish ni friend it's a friend lakini ningwa ndolea na naku katika statement yesu ya kwasi ya deputy president ngendu kwe Ruto na Raila makasumbeka twetha tutana kwata bei mombo manakana Ruto no we mosumbe aspirant ula wina sera na mundu wina energy na mundu we wise na wina wisdom uwe mwingi ukazaithia ni withia na solutions ya maundu maingi twenda mosumbe wina energy utona kumina mathina ala me Kenya nondo ni maingi muno na mundu witaina ndo nondo Ruto taina ndo na ena program sio target mwene ndio ula wabayande bottom up approach ino yake ni ya kumina ucha katika level ino yande ya enende kou ndoto na kwasi kana ukamwananya na Raila no ndeteze Raila nde sera na Raila ni tested na kedwa ni mundu tena sera okay ni kwa kuna wasongeana za akani sio kwa mheshimiwa manzo ninogita kwa Bana FM twile wazi kana Kalonzo emone wa monini wa Ruto monini wa Raila sorry ni mukuma ya chode wenda rotomia ndio twezumo no mukuma ya chode ndio rotomia wa bona akamba na mheshimiwa wewe ndio kana ketho miremwe no ene ni kwenda kwithi wa yesi no ngine makoza monini wa Mozumbe zendo Kenya kwa vinduki lazati uye kwa azimio yu Central Kenya kupikia hapa kura si kwa Ruto na utabise kana usumbe wa Kenya ukanditaminiwa ni Central Kenya mheshimiwa Ruto no amwe no etikela na ndo wa Central Kenya yakaito na to deputy president bandu bangi na kana tu ni sikula na kile tukinena ni simono na mheshimiwa Munyaka ni wezi baate kala mbunge tekala bunge on the Ruto na maito eto nene inde mundu kwetwa Rigathi Gachagua we esi mwa ile to ka deputy president and then to ka deputy president onake no guma ya chuthi ukathi ai tikama na siasa no nesa suola ma deputy president mekwisa koswa natima ne line yo ilio ndo yonda nimekola nenge na Raila Odinga atwa na Ruto hii matu aimwe na une kope bandu Kenya mesene muno ndukone atongo ima mathionyo cha ndukone Ruto makobana na Raila mathaka muno ndukone ta matesene ona makobana na Uhuru mathaka ndu na na Uhuru ayasiai ona ke Ruto te muthugu lakini nukwenda uko na musunguko pe bandu banini batie la namba kusumbika kwa tongo yani wewe ona ke bandu babika onake Uhuru Kenyatta akakola onabe bandu bebe bana bikitoke thani ona Uhuru Kenyatta yu aciokete kula kwe Ruto nake Ruto ana nake ndukithugu Uhuru akola yu mwapana tukongele kula tukangokela esa kandu kondu no mpaka withi ya Kenya ni mendo meo imuno tuyiko chaguzi ukite na pia unduma munene twetelete ma deputy president now na nengi woni yethe no wa deputy president wa tuwe katiba ka onake Kalonzo akakanwo ona ke Raila nuna sumbikie kila gende kwa Ruto no joke ndo gende kula kwa mheshimiwa Kalonzo Bana FM open na thina tena about tongelelo kwa mtu yes atana atila kaka Ruto ndo tono sumbika na ile ni white ayumbe ningwenda maybe kano vice versa na kano vice versa no the fact ni kana ando aspirants ndo na nina akiliwa UDA na 6,600 aspirants yateo ni ODM within 2,500 na nikwatia Wiper in around 1,800 yana kilo cha mtambozi or the mere fact ya the number of aspirants nikwa nenyakana ya UDA ni na politicians ila mingi na most likely not on na many members of parliament na senators na even governors okay ane kwati Bana FM no education nesa atongo asitwene ne yolo wagyu ini anda wete woni wako nikena tusonge ambe undu ambe yes ndithitwe tuine na yolo wa mheshimiwa Kalonzo Musyoka
na ateimake na asa uno andu ala methitu maine no boa undu ibela sikwanu na nigwati mheshimiwa mazo nwetho haevo na ni ringi mene maende nesa na bate ngui yupe na wona nyanga ni maende nesa nundu ona azimio kekala yuthi twa azimio ni mona nisika na mathangu ni makwete kuandikwa mekwasia azimio oka onegeta wizitwa thimwe onek yu kambera wizitwa mwa azimio wethia yu kila manenda ni mana ni chone kiye na juni kukuya kana katika unenania mena mibango misio mena tactics nzio sio na tactic mwana akuye ne kuonga mabaya yote no yiku kuwa yazia either mundu ngelate kwenda kanata nange na pauma endene zani ngi urabia neza aya undu akeli yu asisia pe undu noni na nini thitu ngiwisilia na ndienda kuonene muno peo mutongo iwaitu onake no ithitwa yona ni utongo lakini peo sindu imubingi zito kwa miaka ile tatu burona tuyenga bana wa ilobi na ni nonio o mheshimiwa Kalonzo tapeo kindu makweto kune tokweto muta nyini enda kwa zinu tokweto muta nundu wazizia mheshimiwa uzuna tuyenga bana wa Nairobi uzuna mwana munini yena bina utona utongo sia na ti undu sio kwa zene wa ile kwa na ila ni nasi isio otwazi si mwa ile ndelu ningona mheshimiwa Kalonzo musyoka no kweto muta nundu nukwenda withi tuina acha mwana wa muthemba tozu na Mwanatoyo nake umungi na nundu usio ninenewie ila nilokuwa bado maine na mheshimiwa Manzo na tongo yalange mawaipo inewie maze pe kivela mendo manda cha still kivela kiucha ungava na wa Nairobi nimenda withi maibaza muno nacho no tamagwete kumanda na withi no ngwiwa no peo nena ni wende na ni wende nesa yuke nitui kweto kwa wingi mheshimiwa Kalonzo no nena ni wake ndaitie sindu ila withitwe ayazia kwamba ikumezia twatie nisiukete nesa na mauzuki ndi maukete nesa okay kwa upena yupena wikwati undu tethe tuyaze pena wikwati nundu kwa mukamba yukwangelekanio ela twina mutongo yuzu munini wa Nairobi na yune wizi wa zizio ndu ibila zia Nairobi zikwero bango nundu no nisi asia ela government ya zewe ambe Nairobi ni theta ina deputy mukamba no ina deputy mweke ya bango ya keli takwata mukamba tozo ngava songo na niwezi utongo ipeke ndukikala yake thikwa ni mutekano na mubalukanyo na yu tikalea gutha ti metho ni kumwa yu utongo inuzua ungava na wa Nairobi ni tukwenda wina wasije ni tukwete yuko utumea nikana withi ungava na wa Nairobi ni twekalanga tuteba asa naguo ona twene ni oge mheshimiwa Kaloki aneta siama kuweni YouTube no mondo na mona ngatia mesawa mena blessings ya president tena moka ni sana kuno thame lovi mheshimiwa Philip Kaloki kundi kana ni kuona nyani kana ni kwenda obanga mbaya mukambe zaidi no yakala bakubi ondo weta ngibira kicho gavana yu kwangelekanyo ni weze yu mheshimiwa pe masapo moto enda kwambia kwe katokamba nikana withe ukamba ni weze ukamba ba imundu unge munanga okangwa no mukamba ola wibo yutika kwata undu tutona kuongela ezabu yinge ya kundu ko yakweta wa urban withe anozio ni kwangelekanyo tho ni mheshimiwa Kaloki ndana imakuweni na ndio zindana na mheshimiwa Mutula yuma kathi mwezo maka yusindana no mubako mwa wasi na zio thithi ani twaze mutongo yo wa owina kitumi tikono undu mato no pangwa tene Kaloki no bangi no bangi Kaloki lobi nyenye ndizi tikono mato no pangwa tene thithi ani moga withi amukamba ena plus pe banu ngwendo ucio ka titiye point imwe yangire ne kanu melele bau mbesa ila twithitwe na mibango la twithitwe twithika ya kutumia mbesa ba Kenya mbesa ziana kundu kwile mbesa zia kuiba sindu ila sirani ya utongo yusu kwangelekanyo ila recurring tupeta recurring expenditure na mbesa ingi cia maendeleo yo nenda okwa na pesa indu pichuge ndu kemwe kikweto bingi za counties muno nyina asisia na methala makwa ma FM analyst ningona mbesa cia kwende cia county nita ikuze je percentage yo lumo no gethia tuina mbesa ya development number 2 katika projects peke ndukimwe kita wa proposal ya project ngindi si inwezi nezi zanga uketha ninzenga indi undu
undu county undu proposal ya ile kwikwa nika no get there either ni funding mbeza zi unenga no kwangelekanyo waisi ati nienda kwa kalelu na nienda milioni miongo tu na nienda nambi na njambi nienda kwenda milioni 20 na wada milioni 20 ni kwa kadhati bezu serikali lana ne kamba usukuma kwa account ikona zi ateje ondozu you netikilite na beza isu gwesiwe to ba nizia ila utayibikila mu okay nienda utabia kamba tiketha titatele mwe ni milioni ni bilioni miongo kenda etitha taile that izania yuko uni tukwenda withie nitwaenda twikala tukulania ati nundu mbeza ino ugwena withie twitha no withie twibite tukulania tho mbeza kwa recurring na kwa development mbeza ni kwetwa manenjiwa neza na namba 2 yo county ni manenga nae proposals ineza na ni siati ya wasika siwa sigethewa the proposal ipaina proposal pengine kwa proposal katika project the proposal ino ya ipo na ni afande iwe na hii project ino haya bwana FM kana kutoka mheshimiwa Munyaka mheshimiwa manzo no kutoka kwako ikulo ni mheshimiwa Munyaka mwethi rumesukuma uteti wa UDN ndino ya mbete wakamba wiwo mwewo na ma MP wangi ndino ya mbete wakamba kawaya na mbai katika tu andongo ingi mheshimiwa Muthama ni mukamba yekulia hii iti tatu ya kamba tatu ile mbete ya ukamba twazi kwangelekanyo mheshimiwa Ruto no wazumika ile mbete ya ukamba ikaonekana cha hukuma serikalini ya Ruto ni asia kendo chambe no lilikana kana twemi itano betu professionals ya company ya company ya bandu beta wa ambassador na to come up with the needs is your kamba kana mapata on them kamba Makueni county na professionals ya kitui na sia Machakos county na twetha na methane tatu ya brainstorm in case atuka musumbe ni sia wale kwa kamba na to come up na document charter cha Muthemba agreement ya Muthemba ikenda wesaidia nitweze nesa asumbeka masako twaile kwa kata ngaliko ni agriculture twaile kwa kata ngaliko ni manufacturing twaile kwa kata ngaliko ni malelo masilanga siu and then sia Muthemba sindu ile ithina cia kamba already twina document te Soviet ya ila ikusovia manifesto yake ikenda wesaidia ne twasainiana nake ikenda atwika musumbe muno ti tukwate cheo lakini muno akamba makwate maendeleo make twitikalanite nake na indi no twitikalanite nake akamba inikezi asumbika ni lazima wesaidia positions ila tutu akamba tumisiete ta ministers of course serikali yake ni weather na ministers okay netwetha ma PS na waindi twetha na general ma mitane nitwanzia kwetha tutona ku elevate andu katika military ikenda wesaidia akamba serikali yake ni wekata nitutona itha tutena namba 2 kana together tutepa hayo lomo lakini wesaidia mo kamba mwene ne wakata resources na development na nitwakwata mawia ma serikali manene haya okay thank you nende mheshimiwa manzo tuova una inde kulengi yini nzia ya nyota mrengo wa azimio oka muntu meweza ne mwako ni vinzi mu kamba ikenda weza ne wa munenga kula na ndana nenga mrengo onongi ni chao muno mutonya kumwatha kana ni mukumwika mutamwika ivi ndani yela yengi ngwe Kenya yungamite andu ele matute iyo ndo nyandu azwelo iyo ndo nyara ila iyo ndo Ruto na mana tuwao ima 207 matuwai na tugeta usumbe kwa nandu ele angendu na nzia ya kundila mundu mungendu chigwetso bana nake kusangania aume makana kabi keiko kondu wo twaiti ya ba kwa azimio oka tunengwa deputy president na that you not obuma ya truth that you nengwa deputy president na yuko kando na roja mukamba kitu na yuko mukamba ndene sa payo ndo mheshimiwa Ruto usumbe kata na kamba ona ndani wewe na aspirants inge mukama tunjane amama independent akakwato ma MP siasa ndo sana ndo sawa na kule kaume lata kondo wo kranese usumbe otosawa enda no Ruto mukamba kando ndene nando kusumbe no Raila mukamba kando ndene
and then the minister Mr. Kenya no 22 pai and we expect by si 42 na ibela no 22 do expect you can born ngwe ibela mbingi kuba labe nakapa katika hesabu yonke kiuma baniye ni kisyo mpaka ni Ruto wasumbika wanabala yu siasa niende na obyoba mpaka ni wasumbika whether no ni kitu igwa ni tatwandikithie kwa political parties tiite kathasia atizo katizobya ni pre-election coalition tizo katizobya post-election coalition whether serikali ni zitio na kimanza nundu akenda kula mbinge muno parliament enda kula parliament ukenda endesia akasienda simbinge whether ni mbinge nakupikia yu sai no kuona omba ni andu make yu sai parliament nukuona taila tunaina political parties bill unaona azimio hiyo langu kwewe kiundi sikiwe tata yulwa future aya undoto gani Raila Odinga wasumbika aitwa nusumbika no baga mheshimiwa Kalonzo Musyoka kendo namba 2 no so lawe bamwe kwenzela murathe ni maana isi ijatenda ministries kicha deputy no kidina kamba ila tene kiye mwakyo kitoko basa kino kina kamba kibo kimaanisia onando mageza uthokwana nundu katiba kailio ondo Ruto zio thokwana na uru kina garanti mwe bala muda thokwania na mutika lauma kwetwewe na kuyondo kwou kibe kintu cha kawaida kimaanisia mukamba endwa ena stake lakini nasia usiola weboyu na hiyo tena thenamo watu tukiza tu ina thenamo usiola webo bai mundu zo bya serikali Kenya itemo kamba aya nene kenda ni thibara mwene ndiro ndo na mautu manene maingi na ngosa simusia nondo nikenda tuzo gatwa sema ngole ma mwisho to minu kele niti kelungu bwana FM wata kwithukisia atongo ya swele mheshimiwa manza azeke katika mirengo eno ile mheshimiwa Ruto mheshimiwa Raila bai pathukano na watoto sisia na metho maki utaalamu ndongo iswile si pathukano na niva kuona mukamba atonyo tetheke nindo na kwasia hii mheshimiwa Ruto na mheshimiwa Raila meki bathukanyo nundu munango wazizia utongoi wa yutwazio sizio na BBI ino ona sisia undu katiba kambe ya uchange wa kuma 2010 na kindu kine kiukonia neza piukana andu azime elepe kibathukanyo maiki bandu yu kibathukanyo kilo kuweta ni kwatia kukakisizio neza agwete kwazia sio ndai nailots agwete ogwea ene ndini madono lea twazio tamu kama dono lea ku faideka muno na utongo iwo meli lakini kithani kibathukanyo mecho nundu wanawazia 2010 ila katiba kaetiwe we Raila ai katiba ni kau lakini Ruto aunjo tewa kwa nde ndo kazapo lazima kama wazindu imo ila mandie katika na kuma buyu wethe ai nemekala kiloma pitukane no longe kiloma pitukane no longe na maende yana bitukana mubaka yuti ila kuna etwe BBI Ruto aonga maki vyake na akawethe Raila onje kivyake yu andwasu munango wasisia Ruto beke ndo kimwe withetwe azisilia nekitona kwitha kikiseo kuma ngilile na 16 kibwa hata chao patoneka kwatize obichama kimwe kibwa hata kenene kibwa hata cha Kenya Ruto wazia muno kuma ngilile na 16 tukito kindu chuno chenda muno na wazia muno nukuona nitakia akili kwake na nitakia ngone kwake nundu ona yu wazia coalition ya Kenya kwanza nukuona ni kwiwa bina kuzeobia coalition na ikundingi wene hata ikuwa bina banini yani yuzu ni akili ya Ruto yakana ni wezililie kana ketha ni batoneka Kenya ile gotha na chama kikundi kimwe kenene takela cha ina Jubilee lakini nendo gotebia mheshimiwa Raila Odinga eba na hizi ile kibatho kwa Jubilee na kiu ezi la ziati kila mundu athi yake chama na teimanda no mwe tikwatane tese uge kikundi yusi ndo isu siile peba no sina kibathukanyo ethewa ni tukwenda kutetheka pala andu baila utethekea neba yubala tuikuma thila twambiye kwa kakindu kimwe kitawa uthasio na democracy munango ngale kweno kuona ya kwa kasiama nundu ndeila siende neza na sina nze ango
siakite cia mogethia mena cia maili mena cia maitatu nzeo muno cikala cicindana nundu yuga cizia kila gikuumecia mwene nthi wa Kenya kuma 2018 ni kindu kimwe kila hizi muno chao kwithiwa yu kwa ina Jubilee ya Muzumbe na munini wake na mheshimiwa Raila athia like Jubilee okay ndalika kwa ni wa Jubilee alikile ambe athukuma na Muzumbe na yu ethe hapa imundu wa chama kingi wa ukani utongo yula wipo wa we ati utongo yula wipo we mwene nthi ni mubine na kwa yu kiuchele kwa chama kingi kina bina kikwiya kiki bwati we ona kaunu otongo etie pepa ndo bine ye nende na ewande na mabiyu ningu na mona ni tu kuume yune potu kwen yu wazizia ukibandukanye cha atongo ya Sumeli no akiete kibwa atakeba aya yakati thibara mwene ndi wini saa 5 na nataka miongo 5 na ili masaa maendetu masembetu kati sisi muyasi ata kwesela Facebook Mutongo TV na Mutongo FM na Rastas kithuku anzomo na indi ndini wa namba tumani mukuvi ili 3 kenda 5 patendevi na ndini wa YouTube Mutongo TV /FM official liga na kiliko cha kuombea siasa imwe kwa imwe kwesela Mutongo FM na Mutongo TV na ndini wa mitandao yetu chao simulili ya manzo ni ukulia honestly assuming Raila akasumbika kila mukwata government share mwani sia other parties ata I'm very sure siama imwe si vetia ona MP umwe aya mundu wetu Samson Musyoka nake akwasi ati manzo vaiko Musyoka ITINA tuyenda DP enengwe Kalonzo na muika tovaluche nake mundu wetu Augustus Kate bottom up sera is very difficult sera aziwezekani ni kwa tozo azinga wasi ya bottom up sera zikueleka manzo emea vujo ni Kasonzo munyaka nimekataa hapo eti Ruto anakuanga na huruma Simon Mwania nake ono yasi ya munyaka ni wakengana nundu Ruto vai agenda na sera wina yono uvungu utaula wa nengani 2013 na 2017 Raila nowe ukaasisi mathina ma mwene ndi na kumutethia Samson Musyoka mundu nuitwa Sierra Kalonzo State House Direct Mutongo ipatwa mwani boys ya Sierra na Kalonzo sino matonyo di State House nendo soma matumani vakuvya 5 nikenda niwe saidia nini na soma ma anini bena simu tu no simu 3 Peter Mulei in manner how likes of Manzo and Wambua they talk they make Kalonzo lose his ground in Ukambani and it will be late to change the minds of the people nietele kanini undavye simo sio botiwa ayakatwa mbosoma motomani ele bano Ikumbi ya umundi ye sawa vyo makunite sindo nesa Paul Kesiangas okay asante ni movea yakani hizo motomani wapita Mulei ni watu umina nawo Manzo edukezi otomani uno Erastus please don't bring Manzo with UDA guy cause Manzo is also UDA guy as Azimio we are not presented yeah Manzo Baza tukaiwa UDA na bring my way lika UDA to clear there Manzo ndo the UDA no never kitu tanda ni open mind wewe kaaweta kila kiwo nenda ni chama chako ni the UDA we wipe I have my own party which I must build which is lakini mbanga na bia era wipe na mzazoma wipe ka tumbe nunu ichuka igana na bana igwa haya wipe ka tumbe Manzo azi wewe kwa UDA no haya aya kanini nenga simu 3 nikenda nisome motomani yangi 3 ma YouTube hello Mutongo hello ko kunena ni wasema haya etola woka hello ya ndikuwa mukendo na kutoa mwebwa haya veonge nenge ozunge hello Mutongo wati ndata ya samona tewe neza kalivo ikombe ni na yongela wasema nini tukwewe ni asante meta wapio pia dereva endea amekimbia kwa tu sisi ya mudia mazai maendete hello Mutongo mwati ndara neza choiwe neza
Ndio kwa ati. Unaenda tamutije kuma makueni. Mutezia. Nenda kukwea kwa kule manzo. Ya manzo mebu. Aya manzo eme ababu na uzu wazemba. Kwa tija libo muthia kanini? Hello Mutongo. Hello Mutongo. Yes, what in data na tuenena nao? Tinda na zawe nana naambia tukuma kanyanya. Niacha sema ponito chindu kwa unya sabiwo. Na ndimwe mutavia kazi yetune. Kwa mwala wangu. Na ndombe ya munyaga mamoko babe okalonzo uko kando weze nota kwato bando byoka banga. Maje kwenda kalonzo kalikuwa uko kalonzo munene na mailo toka bala pe kalonzo. Na wote kila choka mbani twene. Ona jela no tu baluka bala tu baluka tika baluka imunake. Akamba tika biatio bamwe. Asante. Aya, kanini kama mbozo ma YouTube. Ni wawe ongewa hao ukitakoka. Ukaende. Hello. Hello Mutongo TV. Yes, Mutongo TV. Tuenena nao. Tuenena naye basembwa kuma ko yakamete. Sio mbwa kalipo. Ingera se mwashino Munyaka muno. Nagadaka. Mbe ndo twete aruto ko kalaleni. Munyaka te Mutonga ingiboni tano tena. Aya. Asante. Aya, hozea kuna ya Munyaka no Mutonga. Inde simu kwa mwingi bada ni wasi ukete. Katozo wayende. Nesi niwe ya Munyaka nini? Hello. Hello. Tuenena nao. Ongea na mzee Tauli Kiringa. Sikusikii. Kutoka. Ongea sasa. Sasa. Mmeongea kitu ya maana sana. Kama Manja anaongea kama kiongozi kama rais. Na ana msimamo mzuri hata huyo Munyaka naye wa upande wa Machakos pia naye anaongea kitu ya maana sana. Okay. Nauliza swali. Uliza. Kalonzo wetu kweli atakubalika na Raila? Sababu ukiangalia inaenda inaenda msikina inataka na sisi tunataka je, itakuwa sawa? Haya, unaitwa aje? Naitwa Wilson Kiringa. Kivinda huyo Mugamba. Huyo Mugamba kutoka mbele, si Mugamba, ni kutoka mbele Masiara. Asante sana kwa kutufuatilia. Niko Mombasa. Asante. Haya, nguya Ikumbi ila ambite kila bandu akamba songo. Haya, kanini ambayo ngameleje nini zene mbingi ni wasika ngumba timasawe maindi imagine saa sita. Nendo somo twani bano manzo akokuhazimio picha tu anajua vizuri Ruto ndo president. Hata na doubt kama atapigia Raila Cosmas Matavuta. Hizo ni YouTube. Daniel tuvunde sia the tribal kingpins a lesson. Vai omwe atele anyway. Aya nendo soma wamuthia ni masama ito maindie. BBI ndine na maana oyu. Ndi na maana oyu Samuel Kitheka. Na ndi asuni enendi. Ni mwabikiana kumewa na ndi twesongia enendi. Nizimwe na makuli yale atatu mwasongia. Na ndo ama sana muno mabikiana no semba muno. Tuambia kabe mheshimiwa Munyaka ana kwanda ye. Nonengo ndatike mwe akusongia mwenendi. Nikena tusongia mbe. Fa mutumia wa Kanyonyo wasia patoneka. Twati Kalonzo na ithai kubaluka tukabaluka imwe. Na kwa nongendo mulilikania 2017 ndese nyina niwe na chama cha Jubilee na ibinda Jubilee ni asindie na ne kwa tia Amina mwaka wa Kalonzo na wesia kwa wali ka Jubilee koti usio kwicha matumbi omwe onde bandu bamwe nondo keka to ya ukitia Jubilee kabeta na Kalonzo ndo na bandu Amina baluka wesa ida noto nodika kwa generally anaitwa weta twena mheshimiwa Dr. William Ruto abeta na Kalonzo kwa bahati abaluka ivye to open okay ikenda to twende waende mheshimiwa manzo aweta wese na twaso vya post election
agreement kana coalition weze ya netwa mu accommodate na maslahi ma kamba to ikata tuisa ida netwa na kwenda na ni asia ni wete bayeko lienge aje zinge compliments ni compliments atio pe kendo oma wakolia kebinda wakolia about kana Kalonzo ne kweli nini ndedi baya pera ila kana no weda haina pata at the moment Raila no enjoy ta Kalonzo mono nondo of late no ni kana anakwata na inga bana sita to because ni sio evaluate na maende na kumanga Kalonzo ko ni kwatia president wodo intawe o force ye Kalonzo ginawa saidi anwalika kwa Raila o yeze kana Raila yana kibuja. Okay. Aya mheshimiwa Manza twene ne ovuki dabe kulwazo wa kulwa nende nienda na kwani ukulie kulyo mheshimiwa Wanyaka nwane lo magaba na maokamba of late tuyone temo no mayo kuna campaign ende ndi no mutandao wa mheshimiwa Ngelo ni leto ndiona muno leto kusifia Kalonzo muno yani titavute neondo na manabike ana kumuthemba oligana mai bigana kwa lejikana no kwetia mbesa mheshimiwa Ngilo yacha thathe mundu wetele kurukam keuke yevo lakini oive wona kazindu cia muthembo na ndi ndio tongeti na oligana mheshimiwa Kalonzo ne kwati anene yake si seka na mheshimiwa Ngilo ba yake tui no gana kibira cho governor na no mbenda no nginya you need me no nginya onene na kwa nesa nigenda otongwe kipelani chake tu mheshimiwa Manzo hivi ndatavikie ya mheshimiwa Ngilo kwenda mheshimiwa Kalonzo akana seka na mangava na mea tatu waiba ndo mea tatu ya naundo siasa sindo asile naundo ele menukete imarotha kulea kwimba ona meba ndo na bamwe matatu ya no Raila undo nuzuna nemana sukumeye muno wethe mukamba ni walika bau ni kwate mheshimiwa Ngilo bado no unga mete ungavana nenge no kuikwethiana na ene ndi apika ku na ndiasha kana no mbakane kile kitu kama wethe andu mainangere wonai ina kwasha kana woni wakwa na afua siange ba mheshimiwa Kalonzo mundu la best choice ya ndi akaja ta muzumbi mheshimiwa Kalonzo amusyoka ati wene musalia mudavati isu inda tulizeita Kenya lakini nuru siasa ni siasa na nie ndiye balaye yutwe na azimio na tuna UDA na nondo akindo mheshimiwa Kalonzo awetie binda imwe na nicho kiende yo luande kitu kita deep state kana state machinery na ena chono mundu na mudhomo wa siasa ime na monene muno ije yu kwa bindani ya azimio na tuyasia Kalonzo namba ile nondo naona beka ati ingeta na twame sana na myono mundu yunuweze Raila Odinga nako na arambi na William Ruto nako na arambi lakini Uhuru Kenyatta nono kuna arambi na mwene ndi ulawoka kuona Uhuru Kenyatta faya twi pipeline wana ndosie mwinge muno wana baye binda yemwe William Ruto waheki arale ya no ilobi na ana ndobeze tete maina kwa kwa siasa zibendo ka kala muthana na nomba ka kulingana nondo ibendo keta yuwa second yugeta deep state teacher thao na nduma UDA ni manenda muno Kalonzo athinginya mwisho nondo Kalonzo ke kanona ndiye nginya mwisho endo anabo kumea UDA in reverse nondo akenda kuola kula sia Raila na Ruto atipeta uru na betukie yu okay kondo wau palane tibine ya mheshimiwa Kalonzo atuke namba ile haya na nondo deep state zebo na 98% ya mosumbe mondala meyo luande maeta wa deep state peo na thina babe mheshimiwa Ruto asante haya nienda tuiminukilelia bwana FM na Munyaka deep state mheshimiwa Manza metongelele una no metongelela muno asiayethi ya wana bina mutaalamu wa mondo maoteti ulota bazia kana one kukauwa kana kukela suwa yo deep state iragu yule maandiko ni Biblia hii Samueli wa kele 23 mwezi wa 15 pe muzumbe mwa eta wa Davidi na yu kwekau aile bandu wethe anokuwa woni muno muzumbe usu asiati thonu myekibuba chakila kithima kimbethile munganywa woni usu kaoleka na nde mundu aye eke uno indi ni utapia
asikale make makau makitie kwithukicia i methukicie wo mutongo yusu anena ata na ona tesi maambicie chalo na mesila kundu kwa ya felicity na mathi mama waite na mathi mataba KIKW'U na mazo kama mama waite na maite ya muzumbe KIKW'U na KIKW'U cha kuyata KIKW'U cha kuya na mwesu kwigwa ikala ithiurulukite muzumbe pe no thiuruluka muzumbe na we wotha we laisi ni kusisia undu kwesili meke wo na zaingi ni kwithukisia undu kunena meke wo ona mateyitwe meke kou peandu methwa mepa kube no sumbi napata wo ni masiasa makianisia kila muzumbi ukwenda kwanza yasio kumebo nundu ona ila muzumbi waete iwe KIKW'U ogia siasa nyeyunga nywa KIKW'U ki netha na yamba tina biga balanga iwe nundu andu ano mandete andaka meyo kou na mwesu thipo na ni ndungile kundu kwine kuna kundu muonza thipo katika usumbe ula wethiwe wewe pinda wetuku aya peke no ingwenda kutebe cha bata muno yes na nendo cio kaba ya onda tikomwe pabe BBI peke ndu kimwe kithiwe Kenya kisio pyu na BBI nacho ni chao ikundi cio nthe ila sinaye katika BBI alama na manatwa ite na alama na binga pai mundu unewe ainena na hiyo lwa court ile kwenda Supreme on the maizi ati Supreme Court ni the kaneza na nenda ukutapia yupa atu mwaiwa twelekele mwaiwa yitwe mwaiwa kana twelekele palabe osakuani no zeo muno andu on the kwitiwa mena mesilia mazio na mena wikwatio na bate mundu ukwiwa ngone kwake kana kotila itona kwika uamuzi wote ti nitona kwithetheka yu ngalekweno inai ngalekweno the moshima wa manzo twazi alama nai manenda BBI woni zindala mienda muno lakini pe point mo wetie ya bata muno na ni kwenda kuendea na usiwe kana kwese musia uyumbe nene muno na ni kwenda kuendea na kusiwa na ni mutabia neza kiuni chawo yu kindu kila cha maana pio kwa Kenya yo nthe kwebina yitebo Supreme Court andu alama na rwete yikwani maina ya Supreme Court ya moyo naye alama na binga yikwani maina ya Supreme Court ya moyo naye kwebinda yitebo nenda umutabia tiunje neza yuta Kenya na tikenda otambia mbeyu titambia neza nundu yuba yimundu kuwa ipo court ayasya court yene ona kaube kindu ma wete iwe pe kindu ma wete iwe no ebindela ma Ethiopia la waingile kwa Mwanza wethi ano bekala wa tape ona kuthithu kwita kuthithu ugethi ano yani tije megua ne amoyo lakini yu azise ba yimundu enondu nongi undu maamuye mo ni kwati ona ke musumbi unde undu kwiwa ni kwati Raila Odinga yondu kwiwa ni kwati Mheshimiwa Ruto yondu kwiwa na ikunda ina atwa yondu kwiwa kila mundu ne waisie nita tuoni Supreme Court tayambatie ya thibala ya ile kwetha thi na kindu kini kizio muno kwambe no revisiting nange we shall revisit Mheshimiwa Munyaka niona masama ito mengi muno nenda songe ya deep state ni songe na metoke deep state in Kenya does not exist na mananiwa nondo pe elections ibikaina serikali na yumetie pio ikenda CA weza ya UDA na kwa takibela kana parties affiliated to William Ruto wanzi minda misabweni katika cost serikali ni yakita effort nana monopio na batu kana UDA ndisinda nondo wa deep state lakini yasinda kiamba kawanjiko olona sindiebu ana sindie serikali ground in bio na weza ya maitona kusinda nondo wananchi manti saidieta walilia Juja na kela Kemero na Kenya Ndarwa sio nda inozi we UDA presence nene muno ya serikali na deep state na deep state define wa katika ndila nyingi weza ya na power ya kuinterfere na judges weza ya na BBI ni ya lobeta kwa hiyo ndo no kana Kenya by deep state na IBC kwanza IBC ni purely independent kule ikakunwa neza mundu la wesinda akatangazwa ya kele ni kwati ya manzo ni waeleza neza obo wa ku create boundaries kana new constituencies Machakos town ni nene na nini seneza ona inaweta katika BBI peke ndo tunaanza nondo within 2 years ni kwati ni weze katiba kaiti every 8 to 12 years from 2010
constituencies hizi ilolilwa na ITINA nyange na kwa 12 years sithela 2024 kwa definitely IBC ne ko kako elile boundaries ni ITINA nyama zako pethe akalama na waithanga lekwenda ngia Machakos town aya kwa hata yabune no gitito mino kelelie na thani kana to imina no rabia wenda kebela yenge chaki uthukumira mwene ndicho ne kenda weti kebela yenge imwe achimwa manza na ambia na kwa buka kutominate yu kwa ne kwa ndateka ile ne ku yani sasa nibikie mande to bikie weti kebela cha seneta makuene mwene ndo makuene no muthukumie makuene constituency we ania wa adequate senator ni kwa tia makuene constituency ne kienesa na uyola webone muone ku na eka kitu sia kawaida sia CDF nondo isu imundu teka kindu kila kinene pyo kuna kikia makuweni nenda kweka sindu ile lelo wokie male na silanga wake usilanga wake nuna nuende nesa ukete kudhala ulelo unakitia kwa design na waumwa kwa kera watu kwa kenha na niye kwa atia undu na kweka kule tamba ukono lakini kwa woni wakwa wamina kuthukumando kwa miaka 10 niko na peo napata nuru na ke mheshimiwa Mutula ulona tu senator nuna mbatangie na kona nambi sie kuthukuma na tinye kwenda lakini yo vangwa na ndo mama kuone mabanga ando matoto visetene watu yameenda kwa banza wile imwe wimene nelenge ba maza meenda Mutula tangava na mazi ameenda manzo ta senator kwa ila ne gwechucha tongelelwa kaingi na dio kuna kundu no nusionike undu meombea nike na dimet na dimaikia na siaba kicha dipsete ndo zungu mheshimiwa Munyaka owanini kindu kala utuma maundu mathiu nundu kana nake DP Ruto no part of deep state ana stake nenda muno katika serikali ya Kenya kaundu kontheke kwa Kenya no wizi enda ndo katika ami ona ma minister mundete na minister wa lands ba katika cha pipeline Karone no mundu wake kwa system kindu jo ndagenda serikali no chana kaisama endo aya motapia aya tumine kondu wau odake no part of na wa sisa iliosia mbunga izuna kula izuko onda kula ina kuniwa unethe amate ani obakupe kumaanisia andu mahoro na andu maruto no tameane lakini ndo andu nimetha tangite muno ndo unekikie kwa mheshimiwa Ruto withe akibira ni wakwata na muno kila kinekeka Jubilee inalea kukilia candidate ula wailete nake mheshimiwa Ruto aende moyo ayosa candidate ulo kwendekana nandu na mundu wonda wosa candidate ulo kwendekana nandu ndalea usinda aya timu vya muno mheshimiwa na budi watu kuminukile ngale kwa kwako azama ito maendete muno mheshimiwa Munyaka nikenata minana bana FM ni asia ni mboya muno no autonanga mwana osu nye ndonda kwa sia legacy yakwa ila itona tumandi sioka kibelane be mwani education sector na endi mheshimiwa manzo waweta CDF no I need ya ando mbunge utona mi ofasi we said ya pesa ina ko no ngendo weta kana kusobia kwa CDF ne kusio muno na kwa ilo tuma usioka kibelane your national projects ni mbingi muno sindula munako na kuzizia na waliga kama maskulu nina maskulu New 42 ma secondary school siana situ zio ndani zia likile 100% transition kuma standard 8 gina form 1 aya walilanga liko ni ya malelo atu mheshimiwa manzo waweta nina malelo 11 alangu ziti kuma kwa national government dio talelo manini Tamua road lelo la latest wende na so gwa ba ke makemwe kusela ikulu kwenda kumlila ngalikoni akatoloni olonge no wa kuma konza ko kaba minda katoma ne ko bita mingina kangu no yo express ona so biwo yimetoke byonge wa vota byonge twende na aka oligeta ba ma bebye town no ka byo ke town byonge wende twende na aka kuma changoli ebumbune wa lo dio kama cha ka ka ko kumlila lelo wa one junction ko malelo ne ko mine man ne ndo no wa to iketa mano maingi ngalikoni ya malelo kuma national government kila kingi ndo na kwasia ne keta katika Machakos ni the Machakos University ko kita tukakwata charter ukasaidia ni twenda na full plunged university
ya Machakos. Kwa ni kwa tia isu ni some of the projects. Maondo amwe otonya kwazia no wite tamu ya kana. Of course, no ki education ni tumeliete na sana ngaliko na kalama. Tuko kitia TVET. Hiyo get completion. Mindo technical training college. Kwa ni asia legacy ni nane ile tono tuma. Muno ndisio kaike na ni ende na uminukilia projects isu na nze iye. Aya. Asante. Bwana FM. Asante. Tuimine. Ni mubea. Nondo ane ndikwitha na itu education asia isia mabaka bau. Ikumbi ende nesa. Na nienda kwa sia undumo abata. Kila kitu mete kumbe ende nesa tunenganire ndaya tatongo. Yatongo yeni manengere ndaya muno. Nondo na tongo ikwanzi yazike baruka. Lelo izugu iwe monyaka, mojima monyaka ukuze titiwe wezela weweka. Project izugu ezonde azina vage damu tike dhima gemuze kwa manzo. Na nuzi okethia ni twekala tuinenga ndaya na tuithengea ne otatongo itukula ni kila kitu no tutethia ta mbai imwe ni chau peza atwenda okwikala nthi nundu ni izindu isu muno ikwatekanete kuma katika national government peza atongo imaitume kala nthi makazia we ni wa chama gena gwa chama gela lakini peke tukimwetu kwenda chwa mbai ni tukwenda muno tumane kuthinzi yezu na tuimana kuendea na omantha otongo tuendee nambe andu ala mena potential ya kutongozia na tuimana kana ni masia we ni mbai lengi na ni matona obengeso andu ala mena potential ya utongo andu ala mena otoni wa kwitha me atongo imepinda yukite pe otoni wa kutsiwe ni mbai lengi kana no andu ala ngimeta otongo na kubingeso tekelete ipo ya tongo imaitu teimatane sa ateimeka nesa atu akamatu ina nandaya ina mubyano ndwe bilate za twimwe na majambi gyala tukomanite tukomana andu ingenda mezi makambia FM tina banu kunazi nesa unenati na naitwa abinge ko ina za nikiriza aya twebinga mbomo tumani ba watu tusoma no matumani mainge mono Eric Nzivo onone coordinator wa UDA masako ona bo munyaka congratulations Central is already gone winning team is UDA Raila is a professional liar he cheated Kalonzo for many years up to date and we mwana ongewe bano na ndabiesi yetu asia manzo he is just beating around the bush nina muona ambu barone sia BBI na hiyo akweti otokenga ni wa mioni tene ikavaloka the one wonie kiu tene amekunia kura mbungeni niki kwate manza nozo ungie kiu cyane ki wakunia kura mbungeni BBI na ndi atongo timu vya muno kondo akuka na ndi mwanya onge wa vingo kai twisa okay kuombeni tunene na ndi na kumosese nemo vya we mwanya kondo watambanya na yitu kumina twambiye nginyava nduda soko mane tukile muthenyani onge na ndi nemo vya muno kondo watambanya na kwa kumina nambiye mauvoto aleke kombini na yitu avika muthia muvya onge we mwanya kwa alama avikiena kuondethesya kwa ile kombea siasa livota number 1 Benjamin Mwaka na ndi tuyokangaleko ya studio twathe tele ansenake mukuni wa visa era Joseph Kawinzi kwa na mavisa asuo ndeni mwa avikiena kukwete nesa ndi director ula wa Roma ke ikombea siasa ke 7 ni winika nini na ndi alamu kuna asimo wini none ngaisimo tinye no saasimo na ndi twetha na ke Joseph Kitheka na Elizabeth Kanyiva ngaleko ya radio twetha na ke Sam Maunda na mundu we Betty na Octobius on that twetha twitethanicia kwa ile kombe kwa niaba yo nitwe Rastas Kithugu Anzomo na nikwendea kiyo cha kwa ila masa asu matiele ndio kala mitamboni ya Mutongo TV na Mutongo FM nondo niongwa tanyo ya Mokamba Tiwanesa.